Uikwationi wako wakana mwendo Siasa wa Mutongo TV ngwatani ya mukamba watindanesa muthanyani wa umundi na hindi ni wa chumwa wa matuku miongo ili na imwe mwaini wa ikumi na umwe mwaka ni wangili ili na miongo ili na imwe na hindi kilunguni ikumbi ya siasa otodo tuika kila wa chumwa na hindi ndiambo kwete weki onondo ikumbi ya siasa kuselewa kwa ndatika mbodho hindi hini tuwafikiana kutonye lela nikendo isi ya tuwane na nisema ondomeo konya uteti na wewe kumbi ya siasa umanya kanava nivo uvikiwa na kudhuimu wa maondomeo kwenye uteti ile mbeta yutu ya kamba na vande itu ya Kenya unyuvani monene wiko nani UKITE utieli o mithenya mivodho nondo mwaka uzu tuendete ni mwaka wa unyuvani na tuena atongoi vande ni wa studio onde ni mavikie na nukwithwa wima manya ondatika mbodho si UKITE Nito Erastus kithoku anzomo na umundi unenania niena kukonia vo we mwendo Musesi otondo twika kila wachuma wesethia na kuna wete woni waku na makulio maku kwa tongo yala nena mo yolo wa kila tu unenanesia na umundi twinenanesia yolo wa mutongo witu wa kamba Stephen KALONZO wa Musyoka unani mutongo wa chama cha Wiper na wengi utangase tekana n'okwetia kivela cha MUSUMBI na tuikulania we KALONZO niwe MUSUMBI UKITE mwaka ni usu twendete kana n'okwethwa imukwata mba umundu ungi kanena tumito wa Kingmaker KALONZO Musyoka niwe UKITE ta president kana ni Kingmaker ndene wa vandi itu ya Kenya utumani waku woni waku ukekwesela ile 395 ile 395 namba utumani mukuve na vaindevi ndene wa mitandao Facebook ni Mutongo TV na inde page ya kwani Erastus kithoku anzomo endea vau uvikie na kutwati ndene wa page ya YouTube ya Facebook Mutongo TV na Erastus kithoku anzomo na inde ndene wa Twitter ni @Mutongo TV @Erastus kithoku #ni ikumbi ya siasa vaya ndeni wa YouTube subscribe ni Mutongo TV official na inde tu live ndeni wa Facebook na YouTube no vikena kwitha we share unenanya uyo wa imwe kwa imwe tumeanyanya wala meva sana TV wesethe ona mone makono ndeni wa ikumbi ya siasa na ndeni wa mutandao wa website ni www.mutongotv.co.ke na inde ndeni wa Instagram ni Mutongo_TV na yu ando masimu namba sia simu siva ukioni na wako na simu lese wa TV nikendo ise ani toiwa na ukulio kana wete woni wako ninavikiana ko vingwa ikumbi yutuvalike tomanyene chao kindeni wa ikumbi muthanyani wa umundi na tuambia na kumanya atongo imaitu alameva ndeni wa studio ekaina mbo motho chenyo nde ndeni kumbia siasa kwa jumla na endi ni muvyamo nondo wakuvika na tuyambi over ndeni wa kamera ino Musesi no kwenda manya niwe mondo ni mioko ni oteti hata karibu sana. Asante kwa masito nitawa James Kimandi Baluka na ni mwanasiasa kisio kitawa cha Kibwezi West na ni kwete mbau chama cha UDA. Ni muvyamo nomba loka nondo wakuvika. Asante. Katikati ni makwezi lakini vya umundu wavika umundi kombeni ya siasa. Nienda usomano kwa wenyipi monene nikethie musiaisa wonde bala wi ukamba witu nzawo ukamba ni mwena muthoja bai kumbeni neta Fred Mbadha FM uno la mutaalamu wa siasa na mutaalamu wa tongo iwailo kutabia unia ukaweza kuili ate ulwa siasa na guye no ni utabia mbua kana sua ya siasa kwa nigwetha tithirwe ti imwe na tithia wati imwe nina uthoja inge bai kumbeni kwe kundu ni nai mathikoni kwema kuweni kundu kwasa na nathi nethia andu kuma mbia aitethwa aikumbini we tethwa aikumbini nethia ni tizikiwe anethia aikumbini na mashambi kwou asiaizia wandhe ala mea kumbi nina muthocha twende kwi kondu twika aba aikumbini ni mwe thocha mono asante FM asante sana nene nguya aikumbini ndo valiko kokela mana ovethia musakwa mheshimiwa karibu sana mwanyati wako hipo nakuwa masito nitawa Daniel Kitonga Manzo mbunge wa Makueni ni mundu mutwi mwevo kwetangwa nzukulu kwethanga nelenge kwaombe wow
na indi karibu sana ndani wa studio tunena nisema maundu meko ni oteti na indi mwana mose ni wavikiana kumanya atongo ila ni na mwende ni wa studio kukethani ikulio na ukavikiana kukulia James Mbaluka Fred Mbadha na mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo na uvikiana kukulia imwe kwa imwe mwetete woni waku yulo onena nyora tunena nisema muthenya wa mundi angwe kana mashabiki meko mbea siasa ni nisema ithe wa mwena uima na utumani wituma tumatumani wena uima batembu no onetha wangale ko eno ingi na ononge no wangale ko eno ingi twikavikiana kumangana tuli kune siasa siena uima na wesa ithi acha bata ne muguo kilungu kithia kicha kwete andu vamwe na kumya mawoni kivathukanyo nondu ndene wa siasa mawoni metha me kivathukanyo indi itina twiso kwatianyo imwe nondu kielelo kinene ni kufikia kwikithia kana mwene ndi ni watetheka kwanzia mwe kana ila ingi na yu tuyambia atongoi nenda tuambia ova mheshimiwa Manzo ne kulio ngwendo kumukuli nyonthe kindu kitwa opinion polls kana mawoni ya mosa na wani makundi ya mwa kwiko kunekeli meoko ni oteti mosa maoni kula kwene ndi na mayete mayeki avamwe na mayase kana unone woto ngwete kwa itumi na ikulia kwa ni mheshimiwa Manzo ne wiki ya kana no believe ya yuloa opinion polls opinion polls sikunetwa be ugo ninziona sindo asisi agwa lakini kainge nundu walusani opinion polls ya Kenya niko ba kwendo saingi itesi agwa ukethia peo kila kina kwatie na saingi kitonga lwa kendo na ninonete uko ya mbunge mendha mai raitwa no company is opinion poll uruko tewa etembe sana na kendate kwikie yulu tewe mujumbe ola wikite nesapyo na yuke latu ya ndo asuni kana maende kula enende mawete nundo na waja mujumbe niwe musiobyo na ndane na mbunge wasisia katika ila answered waja kwa YouTube naomba na mujumbe wa nene tematukumea na nene chao na changi ya mujandala wiva yuko una ugo kuingia katika kisiasa ebe binda hivi kao kadha hii kampuni nendo kana atho kuma hii kampuni makauma nondo muna ebe binda inge ukithia sema si ikauma si nze nondo opinion poll itandikile ni kindu cha science litenda di ugo lakini wana mina ulikelo tamuno hizi ya Kenya itona kukenga muno okay kwati amwe tugira tunyanese maundu ominga ngelo opinion poll yesu na indi nienda kwa maoni menu inyonthe yulwa wiki kwa opinion poll Mbaluka ni wiki ya opinion poll asante ndo sapolea kwitikilana na opinion poll etha jekitwe kwanzia la ilite no ke siasa uyete science yote ndo bandu wendete ko nasie kana opinion poll jekitwe nesa niyo nzieleto no weta bala ando kana siasa sielekele lakini kaingi ni wisi kana we ulawaiba ni we wine awa ku mala maingi ni kwasia kana company mbingi la sinenga na ratings kana sika opinion polls ni sikoda kwengemea muno upande wa uloma ibite no jisa idhia kana police udineza jidagwo lakini siasa na opinion polls kana science waitanania no wakwata result itailite kuno nginya sienda niemwe ni lazima weke siasa sina wethi kweka opinion polls nikendoma nebala wailite kukila kana bala wailite uthete opinion polls yes ni lazima umeke yeketwe nesa asante pana fema na opinion poll yeketwe nesa ni welo mikia na nogu Mbaluka ya si ola waiva nesa ni we utonyo kathia ngwa muno na ke mheshimiwa seva Kenya muno saithia makundi ni makono olusa ni kana ni ma compromise wa saithia sino mela nesa naku opinion poll uyonata nenda asiota mtaalamu kwa mabinda maingi makambani ala meka usiaisia wa mautalo undu sindu siendeye latweta opinion polls mawoni company peke ndukita wa credibility ethayo company ni credible yani ni kwenda usubia zitwa thine zitwa na ni kwenda usubia zitwa company izu ona ya nengwa mbesa ona ya tata kusukumangwa with their woni uzu ona wa we kapeke nutika tita skewness yani kweka yani ukethia no dito na kwazia ona kauni iwe andu ne 10 ndiandike 10
ne andika anini ku 10 kana kainga inga ku 10 with ya we ku kwa company la credible with ya we ku ni kindu kinini muno na nyigwena na opinion polls ila noneta ba Kenya with ya munango 80% zitazi unengete 80% facts wazizia katika opinion la siethero si ba Kenya katika etha hii company ne 10 na na siasa siethazi urabetie ugo pakupe 8 out of 10 uketha nita ugo yani we pakupe muno na ugo ona ketha tigo you sizes wona haya sample twaenda katika statistics sizes wona haya sample ni enough kunengane ubo wa wopyo ukethia wazizenda toile mawetete niyo itona kuthwa yago ateo you kila kitona kuthwa ki na kibatho kwa nyabali na opinion poll no tona kwithia ni itona kuonia undu pailie umundi lakini opinion poll ndikuona cia munango undu batona kuthwa pailie une ni kuona cia undu pailie umundi kuyana zilo mbetu ndiko ndinile ya kuonia kila kitona kwithwa kivo une yuko kila kitona kwithwa nyetane mutaalamu na ndike kitona kwithwa kina wonsu katika opinion poll ni itona kulea muno kuotapia une kukaetha kuilia ine ne kuotapia mundu no kuotapia kila kuotapia digetha akikizio muno cho monde asante inokita kwa kwingi na kule sunondo ni muno ni kundieta wa ya tifa ayeka mondo ama research mondo mo opinion poll ne numisie mawoni wa mayo yavikia na kwasekana moteti ula utongwetu ula kuoneka atongwetu kwetikivela cha USUMBI na watonyo kono wagula mbingine ya Kenya ni munini wa President Dr. William Ruto ena kilungu cha miongo 3 na nyanya yolwa yana nake atiwa ni Raila Odinga wa ODM ena kilungu cha miongo 3 yolwa yana na ndi namba 3 ako kamusali ya Mudavadi ena kilungu cha ile yolwa yana namba 4 ako Kalonzo Musyoka na kilungu cha yemwe yolwa yana makwatiania na Alfred Mutua na Martha Karua na haswangi others 2% na undecided alamata na viki anakwitha mayasha nuoka nano ni kilungu cha miongo 3 yolwa yana mheshimiwa Manzo watoto sisia mutungu wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka 1% utonyone ni hata yolwa opinion policy ya tifa uko lila weboni kana katika siasa ila siende Kenya yu kuyandwa inge mama tanena sindusi muno matasongea makulu yasu lakini mata leo kuna kula na nuto na kweki arale bando dondo Raila Odinga na ndiye Eldoret no yethia andu ni moga inge na bayu mo guko ni akula no isio ko yeki atondo munini ya Musumbi na ndiye Kisumu kuona kwa jangara ni nanzaliwa nginya kwa kwa mapia ukethia no ndiye bomba noni no andu meamba sambinge lakini baikulo nemwe ya kuto na uko ni wabu yuko one ba matana de kule lagwa ba ni lobby ni Makueni ni Mombasa ni Naivasha yani ni mpaka nani Central Kenya kubala yekule yukule lwa peo pata nondo waleta ukulia makulu kundu kweke badukanganyo ugethe obo umeme ko ona bala woni wa ando asu na yusu yu katika mbunge ya Kenya chama kila kinene pyo ni Jubilee na wazia ku ona kuma Jubilee ya naye kana Jubilee la yundia kana ya tanga bado no yone mbunge ya tiwa ni ODM nyakatiwa ni Wiper kwa chama cha Wiper chuka namba 3 mbunge kwa ajumbela kiliketia kondo wau kudingana na binda yebe tu Paul Lesuno sawa nonze maya odhuthi ando meke biti katika kila makweti uno kwetikana nayo tondu ne yumie zino ndo mobedu dinatikilana nayo Paul wala ndo nakwetikilana nayo ne lanisi ando asume atatu maita anisi muno katika afuasi mo mathenge muno katika afuasi mo na sisi mheshimiwa Musalia Mudavadi the yango wa mheshimiwa Kalonzo ona jumbe alama yake no senator mwedo Malala na muyumbe to Savula na wasisi kilio mbunge keucha buko ilio sia mbunge 10 na ile county yo akakabeka kwa
no tukwe polo ni siku kaingi na ingi na nene si ilabe uka polo itana atumika maundu maingi itana adigelo ni serikali kana kadigelo ni mundu ukono polo ikaba mheshimiwa wone no telikilelo choma mpaka polo kadigelo ni Kenya you can eligate corruption kina private sector kina tu etese you serikali yo corrupt ino na kunuma biashara na corruption yulango na kuela ya serikali kwa kweli ni kana mheshimiwa Ruto ni wekete kwako mno mheshimiwa Raila keje kwako mno na kama mheshimiwa Kalonzo ni wekete kwako na nukwenda kuche kwako zaidi asante mheshimiwa Mbaloka ndabeta kwa FM ni kulio wenene yalango de kulikana no kwetikana na yolwa opinion poll no waise inditali tule mondo mo konyolosa nina wasia kanango lovikia na kwitha azia yuma njo mbezo mbingange ngoto nya kwitha ikathi wa mono opinion poll no imzo netifa ni kana munini wa president William Ruto la ukonia malethewe no withi wa tongosia ni kuona nyakana Ruto yethi wevi afikia na kwitha aitumia mbeza nikendo sethi ya ikundi no ya tifa ni amweta ni watongwete no ndo watu ya ni kule kwa thao likamono mondo mambesa asante nye kilando na kwa asiane kana chambe opinion poll ile na umiwe na nakombea na ila si kitu ni chama kitu cha UDA ni kwa asia kana oneno ni ona tena olangile nondo wasisia undo Kenyans metayari kusupport siasa ila sio kunwa ni munini wa Musumbi kana chama cha UDA ni kwa asia kana ivyeto yange wa ya above 50% ya support ila chama cha UDA kikwatite na ni kwa asia kana opinion poll sisu onena indi na beona ni edha ni kinali kilelo na aswangi na ni kwa asia ni nona nisie oundu Kenyans me kwa asia na ni support ndeto ila FM wasia polls mbingi ni tona ida nundu andu imetha meisunga company yo onende kethe taminika ni tona ida yo plus or minus kwa whichever angle o sisia opinion polls isu inalenganiwe results ni kwa asia kana inaida ugo na batemu ndo na interfere nayo muno ne kwa rose ya mondo ndo manavike na kumonetifa kwao yuma ilio na sisia kila ki on the ground nondo ndeto ila sivo lekanayo ju ibindane je ground nene onena ground nene onena none uye ando mondo ngio na ingale kwengi mheshimiwa governor wa Kirinyaga aya sene wedu keise ground anu waiguru ground matukwani ni onena na ando amo sa polls makula sia mono ando asume bu ground na nimo manenga na results ila sia huo accurate ko ni ndo no kuya kana wasisia ondo kuilie wo munini wa Musumbi niwe weyolo na otondo mwanena medena thini wa siasa muthema umwe ni munene une tutona ile tutesi ndo kukethiwa lakini assurance ila twinayo ni kana ona wasisi ndo kutilie but ndi saitha atona ithe yani nondo no gete ngukulie nondo FM atuye kana iyo opinion poll muno sikotha kueta maundu ala maende yo yu ite oweta pa yambe yubumbe kuwa sisi mbe wona basongo baili na sisi mbe na kulingana na siasa ila nyenesi unless chama cha UDA kikomita serious political mistake kive kieti siasa itaetwa Kenya no for the first time siasa ila tunatuye nasio ni tofauti na ila munini wa Musumbi wa Mbeye there is a new page obingoye where the ondo kuna wa siasa yutingo koko na yu alange majeso semba makachap nake meso dauka siasa ondo no dauka meida matigwe nebida kundi ku expect oni wa chama cha UDA withie nikio there nini sikiendea na gain ground. Asante Mbaloka. FM ni wethukiza atongo ya sweli mheshimiwa Manza na mheshimiwa Mbaloka na muno no tuyakamba
na mutongo witu ula munene katika national level ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na watu sia opinion poll isu imunenge 1%. FM kiutaalamu wa maondo mauteti 1% ndiyo onaniata noto kwangeleka nitose elembe teo kamba na ando mekulia opinion poll ino noze to pa ndo itwaze elembe teo kamba hiyo kakweli ona imunengo na 10% bana FM opinion poll icio na nitie mutongo wa Wiper ena 1% ni yawo nenda ukota variation yayo ni muno nundu katika kumanda wo news pe kulio le kulagwa na nenda ukota bya kulio neto na kulea kuka straight neto na kulea ka tambukite nuzi atotona kutha tuikula nyati twayaze pana kulilwe paka tuka nepewa sa kwa musumbi umundi paka tuka nepewa sa kwa musumbi umundi aya we ulosa kwa asa kwa nundu wake niweze ke tumike da ke kuna ke weta ekulu yo kula weze iliu lakini unenda ukoteka peke nduke da ke tina we kulu ziu ke ileta wo katika utaalamu ke kula siati wengania yukwangelekanyo ntukwasia enewo ntukwasia Ruto newe wina namba cie yolo atiwe ni Odinga na Kalonzo na Mudavadi mema +%. Nendo kutebye ketumi yute ile pa mundu la wawetie kana akethwa athendo sumbe numwe weta wa Ruto nikinange ni mawetie Kalonzo no yesi akethe 11 Mudavadi yesi akethe 11 ndombe thukije neza numwe weta wa Ruto na amina kwetu ambia kwika sindu sikuonania kana no kwenda usumbi atembea Kenya na athosia policy imwe umeta bottom up na yu ekulio andu maelewa ati andu yumambia kuelewa tene kana munini wa musumbi ekulio yukilama na asungia ona muno kwitha ni utono utwika musumbi nendo kurebe neza ni 40% 60% inati mundu la wona niti kana no kwenda utwika musumbi wenu mundu la wandika no kwenda utwika musumbi mbika pau wazizia neza Ruto ne watambukie mbe ona tinga teine na ugo tikita speculate ndaneza kwazia hii no kweza utwika musumbi pe unaona hizi okumba oye thozi azimio la umoja we thozi azimio la umoja ndaneza thozi usumbi kwa hiyo hiki ndaneza aje ninkwenda usumbi undu utarajia agulia ndu ngania numukona toto no twika musumbi ona we mwene ndaneza wetaka no kwenda utwika musumbi mazia acha namba ya katatu mutongo wa ukamba ulane Kalonzo wa Musyoka Kalonzo munango Mheshimiwa Kalonzo Musyoka munango wa musisia engaleko ya oka na oka ni uzino makwete okuthiuka maineza weta mutongo iwonu yuni jo kuona pole ino yimwanania na Mudavadi tikutwika ndenguma ukwendeka na Kalonzo pa hiyo ndo na katika ukatua morate neza Kenya pa hiyo ndo wezo mwanania na Mudavadi nundu na chama kina yumbe bungeni na chama kina mangavana na chama kina maseneta lakini yu twasisia nuwetete kana nukwenda kutwika nukwenda usumbi aye awetete kana nukwenda utwika mutongo iwaoka yuko mubakela oke kwisothea piu twiwati mutongo ini nijo kuona mayoba ni ena Mudavadi tuwe mutongo yithe ni Mudavadi kana mutongo ini Kalonzo yu andu manenga nire polling news ya kwazi ati twasisia Kalonzo na Mudavadi ni makweta onena yulwa oka na maineza kweta usungi omutheupio lakini yu polling news ni nona nitikana kwambia twasi mwaka muthelu ni nawe tezindu cia kwambia mwaka muthelu unu Jubilee nekie aya undu Mheshimiwa munini amusumbi wikite aya undu Raila Odinga wikite sindu icio kaizizia neza with ya nisi aguo na with ya kwanza rating ta ya Raila maiti ina igitie kwambata rating ya munini amusumbi ina 30 na ni ambatangia omwako na wazizia patengwe munini wa musumbi thani kutembea no tembeiye etha wazizia tinga thani kutembea ni tembeete yu ulote nezo tembea muno ni Kalonzo na Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka
wasizia rating isu imurate kwena nondu we humility kwenda utwika usumbi na undu utumite bina kona nyakana patengu ni kwenda kibila ke nondu so van maineza iyo kandineza kuamwa ikaje ni watu akwata goko indi ni utubye neza yukwangeleka nyuma kazia ni watu akwata goko polling ila next one kindu geke kibathukanye muno ko ona kuselezya kutangaza no ula ukiti usumbi no tuki no to no kwase ne kitumi kina atumiwe opinion poll ni mondo enomi uzungio nethi usungio straight mbalo kana ukuliana no kete weteweleana ki usungio nethi kuselesya usungio nethi kana nicho UN ndhe manaje isia nitonete Kalonzo mbe ayazie no kwenda usumbi aye tunamoni athikata ila tila umona izie wende kwa kwatiania na Raila ingiundu natu ya makwatiani na undu wake le aizie ndakwikia biti abaluje ruto niweze izu nizindu waweta lakini ndenezo weta lakini FM Kalonzo no wetete no kwetio zumbe ndwithukizio ngutavyono ndwithukizio Kalonzo ndutona kuona towete no kwenda usumbe lakini ngaukulia ati we endo usumbe na chama kipa kana endo usumbe angokelete pa nitwene neza kamini wesi kamikebo netinga ni wesi thipo Kalonzo elekela ba yukwithwa oka ikweto ukuthiuka yuba unepo kamika tambukilite netinga katambuka lakini ukethea mheshimiwa Kalonzo Musyoka no unji tia kana ndena nguma by the way na nguma ile yake lakini kila ene metha maisungia katika polling metha maikwia twasizia ngani ondu wikasite kana ukwenda usumbe kwa UT nde kasite muno nundu batengwe onetinga yukilileso wazizia munini wa Musumbi na kami nutatete muno kusukuma kami ka Kenya nakatembeza kundu kwingi yuko tipi na kuona ikwata rating isu county bagumi miongelea nyanya yes na wewe maomba na kumba na close to 130 130 something 133 yes you ukewa rate ukewa weta nake mheshimiwa Kalonzo mane maomba domena waziomba ne domena yuko wazianisia sindu izu ni ukonyekana babe mundu mubiki yangete biti mwingi na nojo kwate max maingi etinga ogelilo yuna wazizia ona rating yake ni ambatie nundu nake no ukonyeka egete biti mwingi muno in fact jana kilometer kuna azemba athiona Mount Kenya Foundation na azoka yu ambe okunosi na wewe there na chama azimio la umoja azimio na atembea na wewe na chama na chama no kwazia na chama ni chenekewe kindu kila kina thina kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka no oka ile kwesa kwa nicho kwa imani ya Mudavadi nikwethi yaje Mudavadi mwe Kalonzo niki Mudavadi ongama yazia ninye na ilo twika mutongo yo oka Kalonzo na ake mezi kana ninye na twika mutongo yao yu nicho kwa na madhiana nwa tika na popularity ya Kalonzo ndipo okay FM vene kulenge ngo kukule ende amboko ateuva ini nino kitaka kumbalokana naenda kwa mbodhi balawe mheshimiwa Manzo be kiucha One Kenya Alliance kwitha iseleti kutangaza na manezi kana nemo tangaza by December kana early next year Manzo wona kiuna chono no kitonya kwitha kesi 10 we side ya opinion poll ine umondo ina umi atongo imaoka nandu mena mekaleta siasa nebinda ya samuno na nimese siasa na siasa sio sumbe itela isi azienda mupango museo kila tunde tuteka tunambie kuma sia usalia chama chake kina mubanga chama chake kina kalaitwa National Delegates Conference ando chama chake manombana manamu nyuba na kewe tangula musale no alonje tembe Gideon Moya na launch watangula nuna launch na nundu asizia chama cha Ford Kenya chumeta muno kwa Mbukusu na Mbukusu ni sio mbinge katika community ya Baloya nundu siasa sia Kenya ndusumia embaine kwa hiyo anazindo na moni na medukizia na hiyo sio kanetina na hiyo sio kakola kwa Raila Odinga na ituju wakatano UKITE wetu enda na National Delegates Conference umeta kila constituency Kenya ikienda Kasarani na National Delegates Conference nibo UN chama ndo alama katita tikiti wa chama ndiko ndo alama ndo mana community nduka bya makatita tikiti wa chama na ni mate yasi ndusie chama na ni makitesa moene na kwa afuga siange menda matenga liko matathi
na plus mundu enda na uru wa utia chama kilo no kwenda kutia kana kulika kingi ngina meitha ndatu batiele kula ikono yuko ndo katika mkutano watu hiki ya wakatano nebo ende wakana wakana watu hiki ya NDC matuko 45 tu matuko 45 bibo nguchanganyikia kidogo inondo wake na twamina kwiki ya mkutano su ni poende andu macha mameo kama changie na nitwise kana mheshimiwa Kalonzo me katika muungano wa OKA na andu ma OKA mondani mende to maaja tangaza i presidential candidate na running mate wake kindu kiki seube kana kinaye kana undumwe uno no ene to na fuasi ma OKA muno na wasengi Dion Moi obinola wake wasisia watangule vinola wake msale na vinola wake na mheshimiwa Kalonzo na vinola wake na msisani wabu ulangu wa yange na ni watuikie vice president wa ndino msale ni watuikie vice president chu mwake mwe huo na no former vice president vinda kanu tu no katenange kwa ndo kiuni ngwetekela kana ila OKA inikwesa kwa seneto atangaza kenana kena yuni gwo kosa molekeo na ndizo kanjoga buba ni dinasi Kenya enda kwa mundu waenda evina na kwete kula na kwenda na ate yainge ni Raila Odinga hindi ndasumbeka anya vidho uanya ndasumbeka na kulinga na nungu kwa maundu maandete ndasumbeka nungu kwa maundu maandete na keto ndia niweze kama sabu no na thiukio na azimio la umoja no mbe kubikio no munde ba mu Kenya ndabo sakula ndoza tamu za UKITE ona UKITE no kathiata ndana mbaguza kukwata kura ona munene wa ku wita masharia ola ni we mwene Citizen Television tunabikie bandu na asiai na alangi maiva timu ene tenda umezobya nesanga enda ni mukwenda kindu kisobe na ila mana Mombasa naiko na mundulo na una mheshimiwa Raila ni unawita Abubakola usianiwe na Hassan Joho nono ni Hassan Joho ndanaiko na ndola nene mavuasi make mate ni make siasa mainaiko kwa hiyo asisia wanabala safari no unaendete inaito safari tofauti mnaona safari ila Raila Odinga wa kuna ibinda inondo mheshimiwa wa watoto sisi no kitaka kubatoka omezi wabaini watoto sisi ya 2017 Raila ukamba aina kula sio kamba makambe mamu kwa kula wathi western wesaidhi ni mamu kwa kula nesa indi oyu watoto sisi ya Musalia Mudavadi na Wetangula menga kwa nengi ya OKA Kalonzo nake ni wewe tievo wathi cost wesaidhi wanavo 2017 namba nene cost yonde ya kunia Raila Odinga na indi nituwa tunenevu nondo ando ingire makwetha mayazi bazi amaza abo ndo maili pe ondo 2017 na 2022 maondo makwetha wa Mateo thiondo maindi meta tofauti mnaona ndiko na maithi huu ndiaza kalata ka siasa kabenduka kelata tika kwa mambo bado titene muno nondo na hiyo mheshimiwa Ruto no kuzemba muno nondo wazi azembe baluko akaza na nywando angi nguni mitie kwa sababu no kana mbe ukomanga nela nguna yeteka etuka ebita ili usinda tulia mheshimiwa Mbaluka ni jonde zaidi kila na kiuki akana Ruto asembie tene na tuova veke ndo FM nene ye yuloa kana opinion poll yoto ende no nenia ela yevoyu okakuleo tangasa mundula ukukitia kivela kija usumbi nayo mwe tumiswe maretu abala maretiwe kila ndo no mutabya nekana no ise siasa ne no siasa presidency ndula siyekikie itina ni si determine asi ndula siyekweke kaoni mistake kila nasa ya make ye 2017 ni the same mistake ila OKA eneo make yo mondio and it will cost them ni beso ni suya udelay kuleo mana no ola uketha a flag bearer na wa CCU rating sisi na nenganiwe percentage ya ndo ala undecided nani ni muno 23 nani ni muno na waisia ila pekwewa kana mheshimiwa Ruto no nongelile kwa ratings yake
anongelete kuma kwela percentage ya andwala manai undecided na wasisia ila Raila wokie ongela atikani wongelile isiokie ga mainge kwa andwala manai undecided ko wasisia ndende wa opinion polls ila manenganite before nela mokio nengane oyu kila utona ko kwata bukati nekana andwala undecided maende na kuoleka nimo maende na kuoleka muno ti andwala manai mamekete decision yolo wa candidature ya William Ruto kuona ni akana mondula watuye kana kwa Ruto no tuyebo na no kwa metebo na ainge maende na kokabu kwa alama te decided na waisi alama tana kwa Raila no si alama na undecided amwe ongela kumabu kwa na asiakana percentage Jesu eneo wetwa ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Wetangula ugonekana na Mudavadi ugonekana Ruto ni wete kulani sia Kalonzo. That's a fact. Na mondoi Raila akaya kulani sia Ndwasu. Kwa maje so make decision. Meisaidi ya matena kula sio matona kwa asia unit wa asia no akini percentage yo yithio ni insignificant. Wedi nini muno. Kwa uchicho ongwenda ko tabia FM ni mwe wasisia ondo e-rating siendete. Ando maende no make decisions every day. Decision to make up their mind. Yolo wa mondola mekonga manake. Okay. Kila kingine kila mheshimiwa manzo wanena. Yolo wa mbomba no ila tunonie sia Raila. Kunena pio waguo ando mainao na MUSUMBI. Nondo ndekindu kinene na tofauti na amatea. Ute wa kila wa amatea ila ingi. Na mukamba no kuigwa betrayed. Nondo Kalonzo anaibau na atiwa esa kuka ingie weka. Kwa ubinola Raila na inaguo ukambani. This time round nduwe dhabo. Nondo Raila minus Kalonzo ukambani. Epatikiendo. Na magavana atatu. You governor siasu kambiyo madhima. Ni okuya kana kula ila makaile ila mensane ya Raila. Sianene. Raila na kula mbingi mbewamo. That is the truth. Raila ni wewe kula mbingi ukambani mbewa governor. Kutema governor asu? Kui governor asisu itatu. Kwa huo no kuite governor asisu moma endete bunondo wa interest sio mombene. Ukethia yu ethane governor kivutha kibwana no kuona kana tamu yake ya kwitha governor ni thelile. Na yu nondo ni thelile no manga balo no thione. Na ndeo ndo tona kuka kutabia ando mama kuweni yu ni thine nyu na tethibana. Nondo interest yake siende na othela. You know atwa ando bandu bangi. Na ake mundu mutuwa the same. Tamu yake ya makuweni ya masako ni thelile. Kwa huwa ende na ukona siasa si interest yake we mwene. Kwa ukule ila mbingi siya ando. Itena governor sivi. Kwa ura ila nako ya ni wewe na follow ignene. Makuweni na masako na ketui. Bewa governor sisu si itatu combined. Kwa huwa the percentage yake zindi. Then nani. Okay. Yes. Nusu nagenda with the FM ni watu fafanulia. Nenda kwa sia kana kupikia bauyu Ruto ndampata mbewa balopikita. Katika timu hisi ombe. Na maundu maingi ni matoneka katika siasa. Na kitu kila kitu mitatu enda hiyo lumo nondo. Ando ingi masendo Kenya mena yake ombe. Na kwa undu wiki ka ando masendo Kenya magathama. Kitu kila kinene ando masendo Kenya mena Ruto. Ni kana yuni wengao ya mo na Raila Odinga. Siasa yake ni kimena kingi muno kula kwa Raila Odinga. Na undu Raila Odinga meneto na ando masendo Kenya amwe ainge na ni kindu kiko kiuni cyo kitumike together namba yake si yulu. Ende Raila Odinga kwa ngelekaniwa kasia. Ni thigie masapu. Na yu ndi gweja kebelanye. Na nolo Tanganyika. Wone hesabu ya bindu kapyo. Ya siasa na kondo 205. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni wae yulu katika opinion polls ila joka asinda kebake MUSUMBI. Lakini babi kabando opinion polls ya Mheshimiwa Kalonzo siambia kuthea. Ila Raila wabendukie na ase yu
ona kana gweje kivila kwa ndo twetelete maundu maingi na nimekwikika kila ndo nakulia mbaya mukamba yes ondo igeti ulateka nataka kuamua te mwithio nthe tikendwa na bina okay lakini tambaye taite na ikene ndo makaza obyo zumbe no yethe atute bina kweti wanzengi wethe awusumbe ne tete bina no zumbe no zoba bwa no yethe mwobo mutebo tutonoitha mwe basanga lakini yu andu mengwata niyo mbaya ya mukamba ye na bina mwingi muno ndio ine na igeta mbaya ya mukamba ine na ikanite twinene ndongo nitukwitikilana kana saa ine na ikanundi ule mukwitikila na ni na ikanite balokano kutwereza nikita na igeta na ikanite ni ndongo na nangi ni wanoka experience yo kanini ka siasa wikaliza siasa munobo lakini nengoiwa nengoza feedback na pe undu andu menda andu nimekwenda tika sange muno na nitukwika undu andu mekwenda nundu twaminana na NDC kindu kila kitu kwa mwapa niti utavyando na kuma buti tinenga oka ina matuko 5 ma December matunenga mutongo yi kana mabunzi oka undumwe kuno no akwatamba oneni wa mheshimiwa Makau na oneni wa Senator Malala wa kana mwene na mbezi azima kete umbume tina yes aiwa wetangaza mheshimiwa ende no azimwa matuko 5 December mwende za matangazo ite tuko kane mwende matangazo ite aya kwate yaba wende ura ila mwene tena bika matuko kenda wende tangaza kenda ije tibika matuko 5 mwende za matangazo ite tali ndo yu okayona nitie president no and deputy president aya bwana FM ndiuka kwaku ngwebe kulongwenda ukule yolwa cha opinion poll nike natuka tunene kila tongu ya no manene okwami tukikwa wele sio kwanda tekemo utuye opinion poll none twanyona ni omunde inde tiune watu sisi ila yevo ndo maondo maili one wotona kwitha kwili twene one no kwatekera ngo yangu nene uzongiona aje ngui opinion poll ebika omunde no munde opinion poll ebika aba na ndine kulia ekulyo ya kusisia une nuzi kindu kimwe oyo opinion poll kamba nile kukulia nienda withie nundu maundu mao ni maile kuka kwanza yachi kibathukanyo nienda withie ni atumia nuzi kindu kila kitawa science science ba kindu kengi etumia eka facts na yu une yani science etumia ugo na ugo ni kindu kila wonete kibitu ukakulwe munini wa muzumbelero na maomba no meana ethetwa maomba no yana 50 paana sindu yani namba science itumia namba yuko undu wa une nutona kweka to tumia namba isu lakini wethesa kukondu kwenda okay yuko dato isu nene to isu sia mawoni azu mayo weta muno une alright pe bandu baengenda okwetwa banini weta yolwa opinion isu pe kindu kabani sise no nai wazisia monini wa musumbi UK chama yu ninzi ise chama ni wate wene andu pakube 38% chama kala yura UDA na wazia ODM ta chama ke thane ate wena andu 23 yu isabu yu ongela yu ka around 61 61 yu wona weka polling pege nduko kingi sioka ya kuya ona ka umunini wa musumbi ni wati wenandu 38 wazisia andu azune mama ise kana no matonyo mukwatia pena probability ya kwasia atona kwasia kabika bano tona kwasia na nakatiwa 30 scientifically tona kwasia ina nakatiwa na 30 aya na ke tinga atiwe chama che tinga ke atiwe nando undu bati sie ite chama chama che tinga 23 eno toni wa kwasia makabika meana akanotona kwasia aratu akatia la 20 you scientifically wazia nesa with ya munini wa musumbi kiloto no munenga nesa we solid nandu twasi 30 ni maati UDA na ke ne tinga ina 20 ni maiti ni mewa yate na nendo kutabya ati wongela 20 na 30 siuka 50 na ni utabizia ba onokoza ndo azima taite mundu ugoza 23 no yongela 38 sugar around 61 isu ni average ya 60 nenda ukutabye pe kikundi kingi chatiwa 40% kitenezo weta hii kiati chama kiba kitenezo weta kiati chama kiba yuko ukikundi cyo kuona kiutwika 40% nicho utaweta une we na mweke yo kazi une kukeye kuona nundu kikundi kike thiziki we
no kwa mwaka cheka asie nundu akitumi fulani tia moni ni wa Musumbi kaza kwa cheka mwaka asie nundu akitumi kiko tia tinga kana mwaka cheka asie ati ithiwa imundu tia unga mate ithioka kana mwaka asie ati tia oka yuke kundi keu ni kinene muno kwa namba ukethia yu asisia ona wikite thi sabu thi mweso kikundi keu ni ta 30 twache ni around 30 ni around close to 30 around 38 na wezie 38 no yesu ikutuka ena munini wa Musumbi na pesi ndu itatu si noto ni wo bendwa mawoni asu ila nengu wotabia baadaye okay no amina okay na ndi mwambo mbere ito ambo thipala bya mwene ndi nondo twikezone na batu ithio kaweze ithi abayando marosia hizi enda twambikuo yuoni wa mwene ndi mwana mosese inu ukite kwa kunisome motomane na motomane mesela ili 3 kenda 5 ambe otomane mokuve ili 3 kenda imwe tano yose namba otumane mukubi na ndeni wa Facebook ni Motongo TV, Facebook ni Motongo TV na Facebook wingi yakwa ni Erastus Kithuku Anzomo weselanga leko isusie ile Erastus Kithuku Anzomo na Motongo TV ni ngona otumane waku na motumane naona ni maingi muno na ndeni wa Twitter ni @Motongo TV @Erastus Kithuku # ni kuombea siasa na simu ninokita kwaza simu 5 ko ambiyo kwiki simu credit na wenga maba sana TV au kana othe sewa TV ni kenda twibwane ukole kana wete wone waku kuyana na wonena nyawa muthenyani wa umundi nende nienda kuambia na uno okwasia shida ya Ruto ameungana na failures like Kinambaluka and he will Baluka can't win Kibwezi MP. How will he sell kami ini Makueni? Wekolo kadoze kami ada Makueni. Aya, Fidel Kitoshi huyo ndina kuelewa. Baluka ekana na ovungu Raila vaivando wesa 10 la Ukambani atena Kalonzo. Aya, Benjamin Mwithi. Hillary Olo Dominic asia manzo shida yenu ni kuwa muwezi kuambia Kalonzo kweli, nyinyi ni kudanganya Kalonzo. Manzo unasema tuko mapema na wewe umejipanga Makueni na kiti yako, na tukikam kwa hoka unasema tuko mapema. Hii ni kupoteza Kalonzo. Ruto tosha UDA, hapo ndio tuko. Osu eta wa Hillary. Nake Sylvester Mbuko asia even that 1% is a great favor. He deserved 0%. Sylvester Mbuko. Aya, Eric Munyao na akia ni Eric Munyao kutoka Mboni. Kwanza salimia Manzo Kalonzo tosha. Wellington Maletu asia wise words Manzo tuenda unity Tito me. Aya, Queen Waweru is watching. Okay, sawa. Fidel Kitoshi, hii maneno tupeni Ruto tosha, the president of Kenya 2022. Benjamin Mwithi, ni kweli tuitene muno, ni kweli wa mbunge ila ikuvunzwa ikethe wa moto. Aya, mbunge ivunzwa mwi wa kele. Aya, Abed Muri asia baba tosha. Chalo Kanyele na asia Christ kid, okay. Ozia kwa songe ya mondo ngeba uyolo. Ono na asia Kalonzo tu ndiye anafaa kiti ya president. Benjamin Mwithi. Augustus Kate, all UDA campaign followers especially from Ukambani, let them not cheat Kamba community. Belongs they are not interested to assist community but personal interest, especially money. Augustus Kate. Songo mdogo Erastus wati ndata munene na ati ndanesa ngelese maanzo muno pamona heshimiwa asu angime studio nimukwate nesa vyo ninga kwa mutito wa ndoa ni honorable engineer Amos Mwema MCA mutito kalikuwa 2022 asanti. Fidel Kitoshi na ase hapa naona Kalonzo na Raila hizo zile timu uchoma bet. Hii maneno tupeni Mr. William Ruto, the president of Kenya 2022. Kitoshi asieni na ake ase wiper guys should accept the truth. Bismarck Mbuko, Ngolele FM, the effect of that 1% for Kalonzo as per the poll or to his followers. Can that poll demotivate potential followers? Naindi isu ni ngolele sio muno FM iki akilini nuko songia mosese osu nye ni ukole Kalonzo kweli akaungama eti osumbi uzuya kuole Kalonzo kana akaungama eti osumbi Sami Oleki Emma. Stephen Mutua, I agree with the Manzo sentiments. However, Oka without Tinga saying Tosha, it's a nightmare. Uzuya siya okay tena Tinga, it's a nightmare.
Leni Kate Julius, Ruto tosha. James Kimandi Baloka with Ruto sure bet my pause. Uzeto Wilson Musyoki. Aya, Morris Muluma yasia UDA Ruto is your next president. Zoea rais wako mapema. Moli aki Kalonzo o wito DSA. Aya, uzeto wa Moli. Kalonzo analea analea kutangasa witene. Wandikira ikamba Kiswahili mwano. Kalonzo analea utangasa kwitene ila ngwesa utangasa akamba muyongwata kuoko. Okay. Aya, nendo kwa mboso mmotumani atano nose simu niwe simu mukunete byo nengo siwasa na nosa simu yaku lese wasewa TV ondabyo bitawata na wero kuma va we na kuli okanani woni yolo akira twende no nenia Mpaluka is a way for UDA in Makueni. Molinge Michael Some Classic Manzo 3 weeks ago alikuwa anasema Oka inajipanga sasa, anasema anawapea deadline ya 5th. Hiyo inaonesha hapo kuna mwelekeo. Na hishi Central na hawa watu wako na asla maji baridi na ndi mautumani nendo soma mpao manini tuwase simu. Oka yenyewe na ni project ya serikali maji baridi. Bosco JB Ruto tosha. Enoch Mutua Ruto tosha. UDA ni national chama not a village party. Mbinya Ruto tosha. Jemo Mudhoka the team 017 JM 017 radiology the 5th regards. Okay, uzue azia wembe oneni asindwa ingi. Victor Mutinda James Mpaloka na woni musio cha Kibwezi West ni chaku na ende va uyolo UDA na Ruto va yengo ni vanona nsekana kamonyo ka wiper ni lile musamo. Victor Mutinda na ende ekana mboza simu toza simu 5 chauze sivyo. Tuambie na hello Mutongo TV. Hello. Aya usino wasemba tuwase onge. Hello Mutongo. Hello. 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 Tuinena nao. Hello. Nito Musidi. Nito Musidi. Ikuma vaita woni kane kulio. Ne kuna simo ne runda. Na ningwenda kweta pete vya kamba. Nime kana ibindani ya usakuani ngaine wenda kumana twaza kuana na nziesnik. Na ngwazi kana ibinda ela tusa kuwa Mutongo imuthuku. Hello? Nitoko iwendea. Ibinda ela tusa kuwa Mutongo imuthuku. Kindu kila twaza kuwa nicho kitumazio atu kala maisha maitu miaka esita. Na Mutongo imusio Kenya ni siasa za Kenya kuma 97. Ngona Mutongo imusio Kenya ndendetu. Na Kalonzo witu ni Mutongo imusio muno. Lakini ni ezi awa ayetwe handu na ziyema mpinge muno utakila. Na kamba nipo ile ni kukwata. Nikana ukezi ya Mutongo witu Kalonzo nipo amuti vya. Hivyo nze tuinguzi zio munoka na kuma 2013. Siasa siya Kenya zitizo siasa siya ukengwa na uvinewa. Na tuisio kandwana motu uvinewa no motu kwaze moma ilita kututongozi. Nipesu uvi yani latu usia zika ise kutuma ni ya tuika vulini. Na tuivye tui macho kabisa. Mungu wonze ukukwata koko Mutongo imobuku. Mungu sinendo ya kamba na niendo ya Kenya. Kuni tuwa ili iteni kukwata na tuikwata Mutongo witu onevya ni ndia Mungu wakwata ndia la ya chokoko. Asante. Kuyuma ya ale cha kibake kumela kibake wendie kibela. Mamu kwati yemba katika president. Okay. Zaluo ni ziyati ya Raila neza. Tumine hito nengi mundu nge mwana. Lakini divided. Nendo kulia mukamba. Tusi okay tuyete umbano. Tuzio kitu yete umbano. Na nikana tukwatia Mutongo witu. Asante. Kumilikilelia Erastus. Mina. Biblia ya asiati. Ibuku ni Isaiah chapter 5 verse number 20. Kana wo ni kwa mundola wita kindu kibuku kisi. Owezi kindu kini kibuku. Nawe uke kadilika ukita kusio.
Okay. Yo bangaia ubukusu kile wezi nutu. Ubukusu ni woka bikala maisha mako. Haya, asante. Ni muvya muno tose wakeli. Ndeto nzio muno kuma kwa mutumiosu. Hello Mutongoi. Hello. Wati ndata. Hello. Tuinena nao. Hello. Usiwe yithukizia TV ni Charles. Nengonge. Haya, nengonge. Hello Mutongoi. Hello. Ikumbia siasa. Usunde guo. Haya tose onge. Hello Mutongoi. Hello. Tuinena nao. Naitwa Ndegwa. Yes Ndegwa. Haya Ndegwa tukusikii. Ete onge. Hello Mutongoi. Hello. Wenena Shedra. Kuma mwingi. Karibu sana ikumbini unaongela basia. Nenda kuya manzo. Hello. Inuku kwewa. Nenda kuya manzo. Non. Kuna simu idha wena haraka. Ete onge. Hello Mutongoi. Hello. Tuenena nao. Huni Thomas Kalembe. Charles niona mambi omizi BF. Tiwa? Tuose omwe. Hello Mutongoi. Majindata. Nesa tu iwe. Kezi atongo ya juangu wenena zipa mumina kumalope. Dikwatia kuza siasa ni nzeo lakini kindu kala ni zetinga wandena kula si ukamba. Anandena kula si centro. Ndewe zaidi ambala zino ile kwanza Kalonzo akanewa vendela. Neoka. Ona mundu luto ndenda muona. Ndo centro ti maiza ubata. Okay. Azanda. Ni muvya muno. Aya, Charles. Tuambe ongamilezimo bau. Aya. Nikwatine mwethukisya mwene ndi, mwewa motumane na mwewa simwira twafikia na kuosa. Na nienda nambio babe mbatoka. Yulo wawoni wa mwene ndi, yulo wa bondo ala manene wa. Asante. Ekatwambie na kindu kimwe meunene ya cha kila cha neno cha mwiso na akol ya mekiwa ya akamba mombane makwati yani nye miaka ni yakwa niwa kwasia nikitonoetie nondo nicho kitongete mokambe tina kucha kukwati ya kuya wambai ya mokambe ombana hii munene na wasio mwe na full stop yeke loba kula yethi yekunwa moyonga mamwe supporti moye watu elekeleni bana ta unit wetiwe 2013 na twetwa 2017 nela twetiwe tweiwe tu support mundu wetu wa Raila Odinga tumbanitwe tambaye ya kamba tukewa yumba ya kamba tunene awasiomwe na tetele tunene awasiomwe tu support mukamba witu twewa twende tuka support mutongo yokwetwa Raila Odinga Raila Odinga ndaye mukamba ku mbaye twaye wanyumbane ubwo ni kana mweso tutesa kukunea mukamba witu twesa ukuni mundu ute witu kuyithi ya call ni that genuine namba ile this call you can only during elections you twetela wasasi ukuna kula siabika 2013 2017 niyo mbaye ya mukamba ya wayumbane yende yu ikakone kula ngalikona utithi ano sani gwa niwe simba ini yumba na gwa ukethi akeka ila twakonie kula 2013 ni kwethiwe na mbumba no sia kamba kiatianisio tukamana tunako seile ba tuenda ata na tuyomba naba 2017 ila twiwe tumbane tukonie support yitu na twewa twelekilie kwa Raila twelelitha kwethiwe na mbumba no ingi sia kamba ikwewa yutumbane tunako seile ba tikata na tiendata lakini ujisisi this call ya unity yuka towards election kumaanisha pio kwa ugoti genuine nondo medonelenge ndithi awopo na twezomelela bakamba kwa chakeli kiu nicho chatutongie netina nondo twakengiwe na siasa sia mbai na ite unamundu nondo mweso wa kwiwa konia mbai kula yesa benefit mundu umwe
na tutisa kunia mukamba tuenda mweso tukunia Raila na Raila ndethae mukamba kunenda kwia tongo Yesu me ukwasia tumba ni ikula sia kamba tunene na wasio mukamba itithae genuine. Siasa sie bindane je ni about issues. Tunena ni na mutongo yula wina issues real. Ila itono bindu wa maisha ma mwene ndi uya wibaya eka kumba ni ambai umetwae balotesi. Siasa siaka na wetha we watch mbai no niguo katereka. Ekuyo ni manane ngiwe Kibaki. Tiati ekuyo ni manatethekie utongo ine wa Kibaki. Ekuyo ni mainengetwe mutongo yukwita wa Uhuru. Tiati ekuyo ni mabenefiti ye muno kuma utongo ine wa Uhuru. Kila kitha maana ni kwitha twithe na mutongo ukwenda ngone yake policies si ubindwa maisha ma mundula wa bayandi yichu ichongo na chuki tofauti tofauti na kukuna siasa siambai yichu ni chondo no nena yolwa woni ula wanenwa na ndwala makona cool makona simuba wetano ambai kwitu no mobetu nebinda haya naende ni muvya muno mbalo kana ende ne ngolobe mheshimiwa Manzo nikana ke balave bwana FM be ukuli wako lesio na ngenda wesunge mheshimiwa Manzo ibindane betu okipende nike mukonyumo wasimo ne waisia kana ona bala yuruto ne wotongoje atweka musumbe twemina mwaka tukamwekea mbake gwoko sino neni wa mukamba usuwa iwoni wa musiaezi wa mwa kipindi ki nenda kwa siasa si ubongo mwingi mno na kiukiwa kiutewa mboto mzabu chao zinduzi yonde polisi zinduzi yonde natika mwiso watu kama Musumbi peme tala mina ila wethe ayende ni serikali na pena bunge la ndo ailie na nombaka wike metalatale sundu enda ni budget undu enda kwa sinduzi andu matha wambingi katika siasa nisi uka ukethia ndu imono na ndunenewa kondu wau ningwenda kwitikilana na kuningi masimo ndiasia kana na alama tuma movo ndiasia kana ningwosa challenge na joto ise yo na ituta oka TV kama ndugu atano nitenda tumanya with the unit wa mwa na tenda twa mwe na siasa ndukazana tasumie bala bemba witikila kanole pa hadi vivale kwa Ruto no ni sudi ba no bala mano kite ya mathiko ni mola mundu mukono aitwa kwa mayo kita na mundula una twa Raila Odinga Eldoret wethe mundu ndona we kaloku nundu isiasa ibangitwe endo we wambai ya mukalenjini na tina candidate pai mundu wambai su wayange wenge agabijaune chitu chome bangite endo ni nzaluo tunaweza kuwa nzaluo inaega niezi atia Raila Odinga sari gondo wonge nundu siasa ibanga endo ni mwekuyo sai au nje bandu bamwe Uhuru wa Kenyatta ati ndutwete Raila Odinga onoke kata mwe watu yani muthuku na tezeu nundu wa makamu akulo na tuwa na ke watu tetheise ile tuikuya babe makamu na teza idikala Raila ezudo siasa lende central na wasisana gwo kamba undu wikikie ningwitikala 2013 2017 na ngwata nyo ya hiyo rumo nataka kwata vice president 2013 na mundu uma ni bato nake muno na uthukumia mbai no na bitini no weta wa senator Muthama ni wa device ye wa undu kona serikali uma ba Raila na twandikapo na twakuna undu wipina muno na twumila mana Raila na vina mwingi unaona kuona we na Ruto kondo wa 2022 na nyene na moikio nundu ndinithukisia andu meketumi Kenya na be kindu kimwe andu makilete mata unena mekwenda muno andu ingi ma Kenya meenda mugo kura cia 2022 na mugo osu ndoneka Raila na Ruto matukita kwa ila point ni unena ni mutumio ya andu 40% makilete nundu ingi ni matumande tan makatuya pebi ndakuna ina siasa makanza bindu maana wetete Kalonzo athikola kwe Ruto kana athikola kwe Raila andu azima na atu ya Kalonzo na onga mewe kanundu tinake na nenda omini na kwanza Biblia niwe mwathani wazi yone weka
wabingwa metho ngai na andu angi make maana tano kwa umbe weka mwathani na andu na nenda kuyamba ya mukama ndia mheshimiwa Kalonzo ndaweka na andu ingi muno indi jumaunga mame atatu na ndinese atu hivi kwa mai wakele kana minyana kau yete ku equalize with it 1/3 weze na mwana ndivina nyonde na tuwetuka endo ka force rerun urutoyo ninogeta bukwarira urutoyo wenda itumanda nogeta bukwarira nona we ndokela urutoyo bana wenda itumanda ndogeta butu tukone nesa wenda wambe kugazembe tugeta tukone siendo nesa bana fm ndogeta kwagu ndikira nambo soma motumani mebano motumani maligete I give you na ini kwete motumani maile itatu kenda imwe 5 ni Pope Anthony Kilei, Machakos County for peace and harmony mugwo nwavata ni Collins from Nairobi. Hakuna mwenye amevai presidency hapa Kenya mara ya kwanza akapata. Hiyo ni big history. Ruto haezi shinda. Kithuguta vya manso kana oka ikalata mivango. Ruto ni uvyuvye muno. Ni Joseph Motati ninga likosea thika. Hello Mutongo TV ni mwaukuma kangundo ukamba twese waipa Kalonzo tosha. Kalonzo niwe waile nondo alangi ni twese lengo yo. Meselikali ni na mayaisa mayaya nisia maundu alamathi mwananchi. Kalonzo for he is man who fears God. Na tena Kalonzo ni wendete mouo. Ulani uo tuendete eka maundu ala angi Stephen Kalonzo I choose him with the Lord's finger. Kakamba thina woni uno na keima kingi tukwate Kalonzo mbau otondo mbai ingi ikwate ne moko ne mouo ndeleva motitwa ndei usumbeti undu ne osumbeti ondo ne othokoma enende na ende motomani ele ngomina ne mathi okume male asia Ruto baloga agabaloga na Ruto wake Kalonzo tosha baloga ke the brother okay kamata angaze presidency woto manye kana shedi ne shedi ne va mulolongo ni va mulolongo musinima kuwene matiliko nende motomani ne mayingi fyu nazo ni wase wa mwenende FM enda ukakwa kuvya muzesi osi okulile yolwa ila 1% nitonye ku demotivate ata imacha machawa ipa usunge onezi niwezi katika utongwe kana katika masindano peke munango ugo withwa ni utebye neza ugo withwa ne miongo le yolwathiana miongo nana yolwathiana ni kila kikuoneka yuni jo kuona hii yukangelekani kwa kudwa akamba ni mati ite munini wa Musumbi pe akamba mamwati ukamukula mamwati yenike ni utabye neza nduweta ketu meweta mayiweta omwete nake ba you ona no you ni mundu informed owete nende alangiwa no kutabya atologile waipa nakachoko waipa kumweshimiwa ni wezi maniyulwa siasa yuka kulia ndwa inge na ni utapizia bahati yona akamba alokuiwe maikwe ya hii teiko support Kalonzo ti support kwangeleka nyokami kana tu support yetinga nendo kutavya ketumi yani andu asupe kindu kitawa frustrations yani nimekuiwa makosa yetu ngona nundu pe kindu kama kithirwe kiiwetwa na kiwetawa kiweteru na ni ngaleko cionthe chambiiwe ni waipa mheshimiwa mwe ya Kalonzo ati we wabanga kuthi kula kwitinga ukathi we weka nundu nitikwatite tinga mbau ngile na 13 ngile 17 ngile 11 na tekazia na yu amino wetu nake kamiyegwa na kamiwe amana pa ubena pena opportunity ya kutana ni mundu la we mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka netinga na osa isu mituke na amepine ya muno na ya mukamba ati wo ukita kwe chakula eteka yu nindi wailo nenga nekula bandu balapa sio nundu unenga enza luo zo ni ukulia kwa nenda tunetuzije neza zo utone mukamba maosie kindu juneza makindu kije chambio nenwa ni waipa ya mukamba ati wotu yo support ya Kalonzo na buba ikindu nundu maunga mitekeli makazia makaunga makazia uko umano inanza lione yetu mwasya na muitata muno mutani cia yo metuke muno na yu ila pe wiki ekeu kamio kamei
ninyo ngumone solution uwone kana kami timu kamba undu yu mukamba ukwasya tigeza kutha na mundu umwe witu tithatendete nesa kami timu kamba uzunundu wambe na kila yuki ukwiwa kiiwetwa itinga ndweta kitawetwa bantu kwanza nendo gutebya kindu kimwe kya bata muno ukazizya ngile na 13 ni utebya neza mukamba nwakunia kula neza na ngile na 10 bude ndatu igwana niki nikwitha ni wone tepate ngwe yupe na mwana wa kwithwa ni usumbi kila kitai kwa nikana ndazinda yu ilona atapiwe ni wipe ila okay ndatangazwa muzindi aya tana lizinele kwazu ndatangazwa muzindi ndweza kwaza ne bebe ungaika na bebe tana lizinele kwazu kotini kwa maraga kotini kwa maraga kula ziana lefayo siazi wake wa na mwezo ndatangazwa muzindi na yu leo tangazwa muzindi mukambe wati kwithitwo wendete na kela kami wewe unundwe na ma opportunity ose labo na alika nundu katika strategy isu ni strategy wala kwekala wene obalazi na weka miona opportunity aya katika mbumbano cia akamba nye nini wite mbumbano cia akamba na nini mbumbano cia akamba siedetwe ni mheshimiwa senator Muthama Bayakoma ni na ni wete mbumbano ni kwache malaeli na tukombana na mheshimiwa mama ni kwache na muone na maomba no asu ni ma twakula nacia akamba twaile kuthiata na yu tunabikie bandu ningwiza ukabangu wetenge waya undu baya Israeli zimbaye 12 siesi otwika ile na siesa otwika yu siyo ndu sieka kya ikigido na yu mukamba peke ndu kwitawa the lost tribes yani mbaisi ya Israeli 10 siaye pokoti we ile na ya imbaye bina yetawa ya Israeli pati wa mbaile na ile ingisyo ndesi anaiko na nendo gotabe nisi utumeawa ni Germany nisi utumeawa ni mu America na nisi utumeawa kukuna ilo kona nuclear sise bona ndo asu na yuti na banae kie ende mbene madito na ende malikangile kundu yuko telekele ba umukamba na no seo narrative ino ikuthogwe ni kami ni no seo ugethe ni matho cia narrative cia ati tikwenda kwela tiita kwe kana tukwate mundu no mundu twamwatia withi atikumela bandu basio lakini narrative ila nene pe narrative ili twenda pe sindu ili twenda kala tuita bye mukamba kwa ndaya kibona ujuma makwetwa weta kana na nikwatia kila mundu no chokweta kana titate withi nitethwa tisisi withi serikali ila yukite batoneka diketha tipo nikwatia kamia ithoce ukamba yaziu ninyo nukira serikali na ageo ka ithoce ukamba yazi ninyo nukira serikali mukatho atio pe kindu kingwenda on the with the ithio ndeto no thocia ati tafadhali timande ngwata tika yupa utika anike mheshimiwa tafadhali ithio ndeto mheshimiwa azengwata ni Yesu ya wathi usu wa ngwata ni kutapisia banesa nenda ukutapisia banesa nina utabi obo wa mbaisi ya 10 cia Israeli na nokwiwe nezo itebwe ba na kote ibaza nacio na nenda ukutapia mbaisi niyo yesila mbai na ile inge ikasemba ndukone ndukeze kuwetendia kanani withiesie ndia kanani ziziethe abandu bateano zira ndie ziethe akundu kwake na andu banikete miatu na makaije mekune na makabanda yembe na mundu usu withite mekune na akabanda na kaiya ndwa yake no kuta ndu yeso kunywa kula hizi na nundu maina bina mama umyo lakini ila mahanikie maambie kwa nikayambe Solomoni amina kutio sumbe mwana ya yoso sumbe maanika bayo kumizia thingale kweno na ambaile cia tiwangale kweno ingi pata thelete miaka 50 Syria ya theya yoza mbaino ya 10 na pata thelete miaka ingi yana Nebukadnezar theya oza inoile ngewezu yakala na nendo kutabia neza mukamba pale yako eva temetho this is ngale kwezu neza episode isu nundu teibaza na babu okay asante mono bwana FM bwana baloka wathingiranja muto mono kavinda kala bwana FM kunena na ngwi kulia na mozezi no kwenda manya ndika obingenza ida vyo kendo kubwa iko thongota mono ila pendoleana nacho niki mekwasia kana chama cha UDA ni chama cha
Rift Valley nienda kwa asia kana chama cha UDA ni National Party yi namba isio na chairman wa chama kiu ni Senator Muthama na ni wabakwitu ukambani kou narrative isu ya kwa asia kana chama kii cha UDA ni cha Rift Valley nienda tuibetane nayo kini chama kibangite nundu waisia siasa ila ikuna wa in developed world ni siasa sio deal with ideologies na policies ni sakwewa moyo ndino jito ya Kenya yumete siasa ni ziambai ando maka nundu ando mainda mariye withia mukamba atoye mukisi na atwa mukale tisa kwekalanda toje yange waya chama kini cha Rift Valley na choki yani chaba tumanthe undu miaka ni jitu bala tuendete tutona kwambio discuss yuluwa party sidiliana issues real issues ile itonotedia mwene ndiola wibaya na chunicho UDA kwetie la wenda kumanda mbai withia mukambe ndini withia kila mbai yebundeni cha mweso nasi kana tuweke kwebengeza siasa sia Kenya ni sio sie mwelekeo candidates no ile ni either Raila na Mondui Ruto ndio wetia okaba katiba ndo bangi nagwa nemoge totanga sa presidential katiba ndo bangi beza umelela third force cards no ile on the table it is either Raila or Ruto wewe mwana ni osu mbato ni kwatino wa mina point yesu na wewe mwana ni osu nenda kukule no ndo wase osi nile kana alame na vina mononeli alawa ni Ruto na Raila na oka hivyo na twinene oka watu sino with them abithite card we say the amendo force kinu getwa ila rira ni ile kunenwa ni mheshimiwa baya na yetha bakathiwe bakaathi ata kwangelekanyo twasie nondo yasenele Raila akasinda na 50+1 kana Ruto akasinda na 50+1 okay yethi laba asante ni kwatie suneta yoji topic ila main ila wetete ya role ila Kalonzo ka play siasa ni ila sio kita kana ila siwa na nyekela ndo na kwasia ni kana osila siwa no ile ni Raila na Ruto na Kalonzo no netikilile opportunity ilo na inayo ya slip mokone make it is gone niba ndesa kutuika kingmaker as we speak nundu constituency yake kana following yake hiyo duty intact nundu wasisi atongoi mokambani onde mayo nena na wasiomwe na waise kula sia akamba sio ndebe kindu kimano isie kiucho tongoi utekueleka kutwa wa bandu pata iso tume ambe ando ne mano yene kiu ne lando mano yene kiu ma decide that the only option ne kuda na mwelekeo ubwa hata mendini na mambo negotiate na motongo iweta wa William Ruto na yuwe edukisia ando ingi ukambani directly either mena Ruto kana mena Kalonzo mena Mondui Raila Kalonzo no uende adhelete ukambani kwa kadi ni situ kana kadi ni ila sivosi ya siasa ombe binda jendete we say that na nicho kitu ngwetikala na opinion poll ino ikwasia 1% it will be so insignificant votes ilo kwenda na sio kwenda bate bandu twa ikongela anyway okay asante manzo jino ukita kwagu tuyo bo yingwe neto kokabo na neto woka angi measia oka yenda ithius kumuni kenda say the near force rira nike namba kwatile mwanyo yana nesu na indi kuulia hii yutwaze ne bathi unongela kanyo to nenga ndo kula tingone twaze Ruto kwena namba loka yasia ose nile Ruto no wasinda na 50+1 kana Raila no wasinda na 50+1 okay yethi laba kana sekana ki ukona mheshimiwa Kalonzo ateka isini ya siasa ya Mwai Kibaki juli jeje sio tuma Mwai Kibaki asumbika na ouno gwe moyo ne kalile kebela esa kumaenda kana katiba ka bindwa nondo usumbe we ondo oilie na ndo tumea wake thoi na ndo mako na kula ni mako na ata simbo ye kondo ule na kueleza ati nondo elona oka nondo unity ye mheshimiwa Kalonzo na Mudavadi nondo ni mama kaba mele tienda presidential candidate na running mate nenda kunenga kitu wasisia Raila
Sera ni mate wake no mpaka umye Central Kenya. Tena kula kuona tena kwa. Na nunu ni kala na ndumeta wa Sudi bunge. Na ndumeta wa Ringabe bunge tukanyesha ina tuyenga wa. Nini sine saki na mo made Ruto. Running mate ni Central Kenya and that you retire na kugwaja. Kwa kindu kemo kieta thina munene. Oneka yu oka. Tena namba wa Musumbi wayo na running mate wayo. Kicha running mate cha Raila na cha Ruto. Kikapendwa sindu mbingi muno. Pamba the normal. Na nini sine saki. Wasise yu. Mundu kenda siasa bado no siambai. Na haziwe na jamba hizo ndaba jamba hizo. Andwala metawa Sudi. Nilo kuona mozo sumbe. Baika ndo bakinika no Ruto ngendo weta kindu na kila zio yaka kewa ndivyo ni tete na kweti tenda kinana tenda stage parasi toto zinana no hivi anda undweka sibila alikuwa Raila no na Junet na mbilo ndo ile inge matazia usumbe juu enda wewe wa Nyanza na pa undu weta usumbe wa iko ko kila ndo kule ambaye amukamba eke utinde itishwa ane ikea na binda na tivi na siasa ikabathukana nesa February na tivi ka April nominations zikaanza zikiwe na kadi zeumela no na werani nao. Okay. Mheshimiwa Manzo uovo ni ndanambo kwa FM pe mauvo manomelete mumelo monde actually ndi niwe thangu ya Sunday Nation ni kwa teno yoni yo monde inene ya oka kana atongo yasu ni matonya kuthi kwa Raila kana kwa Ruto na makanewa siendo imota twazeta deputy president kana vambunge otongo iwa mbunge kana CS na kana chief minister tondo yitweze kana chief minister ni bara matiyangi sindu sia muthembozu wini kenda we sethi ane mekata ni makwata omwe kati wa asumba kiuna cho wichona kiuna cho ke makanzeti ni munde kana Raila ona kaba bigie bandu wethe asia yusi nde kundu dia tena mheshimiwa Kalonzo na Ruto na mutumia no Ruto akenda kurabia no kurabia ona Ruto mazabu make maenda mpaka ya renjo kwiwe na 38% asia ke kanu wiki ya ni sai na wiper ne kuyo madiri Kalonzo ndo running mate ona ke ono so sumbe kwacha kwa uwa mele yuni maamete mabigeta manu makambe onena na andu masendro makambe no mutu tikilia tukosa running mate mona yu watungiania kwa Raila yendo twasyoka naso wala tunatwa nazo sia Jubilee siliondo inaili mundu na kadi ndugu ya siasa ni Raila Odinga mundu Raila Odinga akasia nuwete tembe na nuwawete mathiko ni makalembe ajenye ndikundu ngathi ndena Kalonzo kumaanisha hatuwezi kosana na Kalonzo na sasa hatuwezi kosana kumaanisha nundu Raila nuko mandi ya mbilondo na ikegwa na ele kuwe itemwa na iko ni wa muthugu muno ake ambilondo juti ya Kalonzo tosha ni twathanie no bone wa thala yudu wese ngale yange ndo ya mai kana na kuri rene ni kwashu yudu katika siasa ayu ndo tatomeka wani weze kana Raila na Uhuru maumanganite kana nimekemba aye bandu bamwe yani Uhuru Kenyatta na Ruto mokie wote mali do jone na mathi uko nando kile kupina ni mama zumbekete mabeja kunena mewa ngoja mewa nasa nyinyi mesia kwa sandasa na kenda maume yu president Uhuru Kenyatta ndo muwe muno amala kindu kene kiuthuka ajaneza enyivya ajaneza na umala thi utetezia andu mange naku andu ala me Jubilee basi andu ala me na uda kangu tabye nao no andu ala manatu wa Jubilee aya Mheshimiwa mungu malikinuzi wana tuana itwa ibanondu sembie kunondo no kuzorabia nege asembie nege Mheshimiwa obaini usobeswe maiki yako ni wewe na kathina baini haya naende mwendo msesi ozini Mheshimiwa Manzo wa Makueni Kilio mbunge na naende Manzo ngosi ongeza kwa kuingi lakini ni kwa tena wami nawe sobya kanene kuka Mheshimiwa juka kwa kubana FM ni wedu kesi okyuto nenia cha kadi yao kana ithe mabibite 50+1 maforce ni kenda uyona hata yulo wake yulo wake lake mathangoni kana oka manewe mianya ndeni wa mbunge nene makanewa CS uge saithi ano make wo vandu ndeni wa serikali azandi undwa mbei nenda kuuta byo makazeti ni bandiketo chao oka tizazao na nenda ukutapizya bana ninawo nipe mononge nawete yoko kubi indi nenda kuwete yaneza kana oka nimekete za wilaya ya kwithiwa makawetawa muni mekete za wilaya kwithiwa makawetawa itengemea
methosia ja lakini kila methosia muradi ni mawetwa meko mmeko nundu etha ni magazeti menata meandikitwo magazeti ni menata etha meandikitwo magazeti ni eli nenda ukutapia ninakuye mundu wa strategy nuto na kuoneka to kuombosia lakini nuto na kwetha kuombosia nundu nimethitwa ati inyo thosia ikindu fulani na yumba methosia jao ninakuye methosia pe kindu ko munini wa musumbi utwa imatabia na wao atapachekela mundu kwa tutabia ula mukonga musumbi no mo methosia kukuisia na makuisia andu no metele makwete kwasia ya wone oka ndibwa agwemano ala wone kalonzo agwe wone Mudavadi ukwenda mazava hivi tena yum andu makwete ukulania indi chokela gende katika oka ni jao nimeze kana oka yibo ko ukiucho kuona mathowetie nikitumite mekala o mathiwika yupala bembanga pe bandu bembanga nini niwezi katika kukala mayoneka wazizia mundu munini wa musumbi nutembete akamandhanu maumwatia wazizia tinga nake nutembete akamandhanu maumwatia na uwewa mheshimiwa manzo aleta twasie UDA kami andu ala wose take kiabu kami ni mthini na lama na atwa Jubilee na sehemu ingi na panla uite muno ni kwa Jubilee na kwa Wiper ni uite muno kami ba undu gwele ni uite muno pandu bala kuthingitha njogethia no ena kasamuka nini ni bakwema ni tape kwema ni ba yetingani rero thiu jata ilizo gethia yuthi ukaneza ati o Jubilee na Wiper ni uite muno ba indi pe kadi yemwetiele ngwendo kutapise bana mwithukisi pe kadi yemwetiele kadi yemwenene na thina mbanga nene na ne kadi isu ni ba pe kima kibaya yes baya kima na ni utapisia ba mundu la we Erastus na wano maitu na musiaisia kima pala kikaasisia paka utapia musumbe no nundu kima ni utapisia ba umundi kikamuka ikasia kima hivyo na ni wese saingi tukula na siai twazia kima kika mama kathi u yukina chama nange maithiu pezi ndile kwenda utapisia kima kima mbe ni utapisia ba na chuke tekela chaguo kima ketekela UDA na kima ketekela Wiper na kima ketekela ODM na utapisia ba mana kima pathiundu na kiati kima pathiundu kikazi ati chama kila kitu ambaika chama kila kitu tikuungamia mangavana maseneta ayumbe na MCA kita wa UDA niki kima nichuka akikasisia weight wa chama na ikasisia chama kina unakiba kikazi chairman wa kami mundu eta wa Muthama senator aya nake ulo rani tembe no ni Ruto ivye kima taile kwithia chama kisio ni mundu tekaligabu uzungeo ni utapisia bao na tiyune ugetha we aye aya mo kama sisi chama kingi chambe nao ODM eto liga jamani ki kwa juti ina le utale ile tene mo kama sisi chama kingi tawa akuli kwa Kalonzo tidhiwe kata yo basi aye kuti kata sio kitu ni taile kuungamata kima tikamanda kindu kitu nundu kima paimbo nakiatha kita manthite kindu cho no cho kitumia akina Martha Karua mambie kukwata na akina Kabogo na Alangi munango ni thi kikwete kwazi ojo andu asu kuona kama nizo makwete kwazi makwete kwazi ati tafadhali siama izumu tuwetea ona ivye takima tine society kala tiketo mando chama kitu nelete mando chama kitu ni wutika ungamata asiati taungamata kima na yuge ngeweta ngewesubia ndu wake ni kweta okwe nitithiro teaze munango andu makima makathi ono nange makima makathi ngale kwe yengi nendo kutapisia ba nendo kutapisia ba mundu la Erastus na jime wano meba nundu netusia undu kima ke kuna akula tuchapanga ni kami na indibaze ndikaiba
na kikapanga ne tinga kwa 90% kaipo na kikapanga neoka 90 kapa lukapu nugeze kwiwa kima ni chabata mono nthini wa usa kwanila ukite na kwi hati equation no loka la kwa kadi siake nesa athina kima yani ona tiko tha wa kadi yani ulok ngai uketha nene nake withie kibagi mane ni ziki mai ndo gode kindu kumijaki gani mine yes ki mamaitha maimanda kila makona metha maisi ya kila menacho maitha maimanda ithirika kwata cha metha maisi nundu tayari wani ukulia etha cho ki makithe rotongo ine 35 kitongo eti ki musumbi yo ni wezi ki makela kisubea ni jo ndo gotabija ba mundu na muzia ija ki makela kisubea cho chambe nitithiwe na mundu witu pa ya numbe ya nene nikana withie pesa kuka kindu tikwenda kunena ti wike pe mundu rona kunenga na wasi witu na tiketu kiwe okay na ukasise sindu binge takukwe na kwithwa na ma bypass kuko na lelo si kwa extension pe malelo si ukasika thima na si numba na withia numba isu ni cia andu make imana na maitu na mayaze kwe mundu witu kuwe nene we eta wa ezita muzumbe kwingu twaite bukune ya ezita kilungu cha gatatu za 14 mundu usu athiyewe numba situ sisietwe netinga yendo kima nundu bewa bena lelu lakini mugilo yonge bena mwana ku lelu uthi engineer wakululenge akopingale kwa ya best ingale kwa yenge na thikata yuni wangu kwa kima ni wamba bypass kiweno ya southern bypass yes na ni wangu wangi kwa kima kike ndugu thake imanda kima kimanda mundu wo ethe numbe ya nene kana methe mena mundu wo kunumbe su nene kusobea sindo zio kusobea na kithe unga makweko ni jongu kwa balake ya setithi baya ni wewe mulodo na utusobea asante nyango kana ulwa ya nekete kaba asante aya bitigiri na mbothi akola kwe museisia na yu nienda usoma motumani ma YouTube Mutongo TV official niona vawe na artseisia aingi muno pyo maende na kwero la ndeni wa YouTube ni uthuku muno ngalio matambwa Facebook ende na otumani Mutongo TV na ende Facebook ya kwane Rastas kithuku anza mo namba ya ile 395 ni namba otumani Mukuve na ende Twitter ni @Mutongo TV KE tuambie na oino okwetwa Samuel Steven ya Kamba tribe need to be enlightened, we need unity to manage the upcoming elections. Etwa Samuel Steven na ke Sirkas ya opinion polls, I agree with FM, it determines current politics not future politics. 2005 Kalonzo was leading with 28%, but till today he has never been president. Anything can happen before May. Na akavadhe kamono. Cosmas Wambua Musumbi with 2022 ni Raila. Idi tuyesa usukuma kami ukambani. Osu ya ni Raila naka choka ingia kasi ovongo mudhei we ndoenda ukambani interior ni Raila. Dize azia olo kwa azia Raila ndalikitoka kambani ono azia Raila nulikitoka kambani. Peter Mula Mutinda Mike kithuku ambia hao viongozi wasidanganye Kalonzo eti atapata presidency kama hajatoka nje ya ukambani unless Kalonzo akue kuna secret akonayo ya kupata support from Uhuru. Nake Sylvia Mweni ayase James Baloka our MP Kibwezi East and President Ruto come 2022 moto sana ndio wanake vile Kibwezi East kana West ni typo ni West. Haya Anthony Ngewa yaseke thukunye ni umwe undecided na ngoja Frank Beara wa Oka wakiamua wamfuate Raila, count my vote kwa UDA. Mike Mula Kalonzo ni Mutongo lakini kivela ki ona FM ni wesi chienda mondo otevu ya Taruto na Raila. Daniel Mutinda shida ya Wakamba ni kutojielewa. How comes umuruke Mkamba mwenzako ukasupport another tribe? Angalieni tribes zingine na muongee na sauti moja. Nuke tawasa simuyu ne uwa mukonete simu si yake ne akana wao kuna simu nikenda tu iwane these wasa wa TV nikenda tu iwane mwanzia Zavia FM with all due respect such great brains and eloquency at another level. Wa Cosmas Wambua manzo uyovungu munowe ndise manzo akenganasa akenganata Sara Kilonzo Movese tosha kimandikeni mwithi ni soma sia YouTube Mutongo TV official Bazoti Kalonzo no Kennedy kuma mboni manzo ni Mutongo yose etwa kimathikeni mwithi mpato ya Kalonzo tosha Musioka Mutua Ruto tosha Martin Kiendi Ruto tosha Kalonzo ni Modhoche Dennis Mwendo ni
usiasia no mwendo tuna umia woni wake Cosmas Siasa I won't vote stands la skilo watu waache kuita Ruto kami na kama ni hivyo Raila aitwe oranges Kalonzo mwavuli na wengine jogoo usiasia mweketa FM ukate wewe mondo molinge UDA tosha ambalo kano wetikala azeke kaitwa kami aya serikali kulia ambalo kat itu kwa UDA ni chao kat itu yani share itu kwa UDA ni miao ni wate no songea ende kane some wa muthetu wa simo chao sipe na simo sibo aya kane some no wa muthia kato sisi mwende. Hello Mutongoi. Hello. 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 Tuinena nao. Hello. Tuinena nao ni tokwewa. Ya kiai. Ni keni wa paka yole. Aha. Please. Yeah. Kilango enda kwasha ni manzo. Ni manane ane ya FM nyau. Sai FM ni gwa supported Kalonzo mono ande da vya. Alafu kila kingi. Utongo yusu ngiusile kwa kupenaku. Wa James Baloga. Yusu. Azokabwe inakula sastasio 40%. Anisi ole kangi te yundi mana yuke kelungu kibela bi mana da kweteki. Nondu ke kindu chande ni wale ankwata ni odokamba. Aisu ni ngiti kuidhia muno. Okay, asante. Aya, mbalo kono kwitha inene yake ndise ali angwati ni mukambata. Hello Mutongoi. Mutongoi. Tuinena nao. Wenena mulati ni Bangalore cha Nairobi. Karibu sana Ikombeni. Mubya muno. Ete woni kana ikulio. Kanoke. Oka. Manzo. Mutongoi kulea akamba makwata na yacha akamba. Wina ngwata niyo netwanikie. Ndo tinga ya ligile. Naruto alika. Ikulio yakwa yambe kwake. Kwa mbalo kana kwa manzo. Kwa manzo Mutongo yu karibu na Baloka. Aha. Uwa kibwezi kweta kirila cha kibwezi. Sawa, nuko kwiwendea. Akete kelata na iketa tukiete mwana witwe natakamba twende tuka support ya ndwalange na jigwa mojata tuikathi ya kwake musiku. Ikathi wa mundu nge na we mwene musi na wati ya kwake musi kulika ndwange na yukela. Au maleta na kwake. Asante. Ekulo jingi. Yao. Nendete kwa manzo. Aha. Ntuku yata siya kanoma tukatano imeko ya Kalonzo ya tangaze. Makite Kalonzo ata ukeze ema mutine so nuko Kalonzo chokweli kakuleno ona kite una ni week. Kwa nyini pa Nairobi na nange waya Kalonzo na kamondu tonde nege tukokela. Makite Kalonzo agenda mayenda ba negotiation ila ya hoka ayenda kwiwa ni woku unengwe mbedera. Mwakite ukesaidia ya Kalonzo mabikaba nukonekana aungamita ata itha kwa naitwa kamba twiba kwite twanikite na uno witu tukatima na witu tukaiwa support yangu alangi ne mwaka ata na menda ata nikena wize ya mwana usi wetikila nundu pena kiyo jita kamba so support mbaingi na mwana witu nutu muleketi ni movia to simu ya emwe tuko aya hello Mutongoi. Hello. Ozunu wakoma. Ekela buki chaus. Sawa. Twende na Kilungu. Mheshimiwa itakaja. Niendambia nagu. Ngana challenge wa. Niendambia nagu. Ekana se katika oka wasisia yumba ya Mukamba na mbaya Mbaluya. Sielino mbaya na kadu. Na wasisia masabu ala yumba ila kwa ma ndo alama kuna kula. Mukamba utamusiaiti okamba niweka ni milioni ile na Mbaluya ila kuna kula ni milioni ile. Kondo wau isu ni milioni inya. Matana mba kwetia mba ila ingekula matana ndia Masai na matana ndio kana ndo alangi mendete siasa sio. Kondo wau nzia matu tubangi tena Mheshimiwa Kalonzo ni twende to tuinena na mbunge yu
alama Musalia na mbunge alama Wetangula na kenda with the ta mbunge nitamba kwikia force with the nitamba kueleanwa nundu ambunge ni mama sukumete asumbe ana ni mo masukumete na mbunge and then Chris wa maloga there no sukumete na niwe Wetangula and then malala na zavulo ga there masumete Musalia muno na manzo na makau na makau na zaidi masukumete Kalonzo tukasukuma mheshimiwa Kalonzo na kondo katika umba na watu kwenda agwa wakana wina tumeti andu yu kila bandu kila kona ya Kenya kila constituency ikaenda na andu nundu Kalonzo ya fuasi ni winonie MP wa Kisii wa bandu wa Barabu wetu wa Momanyi ayaja tutundu tesa kuiba labe Raila kana tutundu tesa kuiba labe Ruto mheshimiwa wa Kalonzo no asumbika na bondula wa mukambola wa athioka kila kitu tungetina na jona isie nundu ithie tenda te open mind na ndamba etikela makosa maitu mauta mbai nundu katika mbai la inginene siekwetia kibila na beke tujana no ni FM na ni chago that nusi usumbe usoba gwa na chama na wase katika siama ilangu ni ODM na Wiper nje usi na miaka 15 pia New York yana yadhala Jubilee no yana yadhala Narc York yana yadhala yuko uno ende ziobo tewa nitwa matuni kaga hii ndo ona DP yo bano nonye muturi aenda myokeli lakini sia maina nene itialete si nene isu ni sio imwe na wasize katika mangavana ila 50+1 peke ndo ingando mataneza omana yumundu lawe na 50+1 yeji ulangu ke kawaite kundu kwinge na kuuno tose ne Raila Odinga ni wawe na mangavana mabituku 24 mangavana maruto ni 12 mangaba na makamba ni mwezi 5 mathi muno kondo wau na ndikwe kundu kwingi tukune wakula mbure no yonde cost na Taita Taveta kundu kutu to follow nene muno kondo wau kila ndo na uzuzi akamba ondo tukeka woendo no babe oka woendo ne balabe Raila Odinga woendo ne balabe Ruto tena value tena maana muno na tenda sizukiegwa ndo baluka kwa Ruto yona muthama mele makao kama kulwe mwetie ma MP mena mwetie ma MC mena serikali tia yano ethia maitumwa no ethia akina sudi makunite mesa meye kwa Ruto musumbi gatha meigwa umita ona security sibo ma security ona cia wuru yu ekaisu usumbi wasa wa kaundo za wanangwe yuko ndo kila mukamba walita kwika ticket andu alamenda usumbi nume undu wa FM asia palaki makithi nambe mwekamba kusovya chama chacho no yithia mundu lota ungamite na chama kiuba central ndo sakibela kenda mamba unga na chama cho na masovya chama cho mokeaza tenda unengo shiti na Raila tenda unengo shiti na Kalonzo na tenda unengo shiti na Ruto na mundu la igwa na ndu makima ndu mombe na kula milioni na memoka ini ba milioni 3 mokamba mezoka mambe mezite ingi mepange na mahithi makoke na chama chao etwanu serikali ni siri peo kadi mbinge tao katata namba 10 nundu te maumilya tene ikamandikana ni maimo makathuko mabiti bakatwanangia ndikaumela sio mwekwemwe mwekwa yomwe nezi wantu ya by December mwa ilotanga aiyo ndenda kadi haya mheshimiwa Mbaloka niwethukisia mwene ndi na veki nongwenda othe sinesa kiuchi ngwatano ya mukamba ene ndi ngimeazia ndukwenda ngwatano ya kamba akauti ugwo tikwe asia kana tutekwenda ngwatanio ya mukamba lakini umukamba noa ni ngwatanio te bandu mutwaite niwe si andu ni ukwatana muthiba pata wethe bate bandu mwendete andu makwatana makathi bandu lakini yukeza kwithia ngwatanio ino ndio mutwa bandu chicho keta ethina na thino la wi ukambane ni kwitha masabali ala tukwatanite tukaibandu batepo na mundu la twaendie nake tikitume kuona bena kaumwingi wa Raila nikwithela Raila na endie handshake anaendie development sionde akuya twako Kisumu ndalilika kana ina kula sia kamba nicho kitumye mundu lo kweza kwitha eita Raila okambani ukwethe nani munene muno nondu mundu sino na to betray etambai na asio ka betray Kalonzo kuma gavana mo kamba mena kibalwa chomo muno pati mundu wesa iti kilotongo iwa Raila okambani either we lo na kwati opportunity nondu ni tested kwati opportunity no lilwe kana twaina ake na olwa nivye na we literally atwa development iyo ndo Kisumu na uru we the etinda Kisumu kuni choto kwasia ngwatanio zi pe bandu itotwaite
Kou nyendio le ngwata niyo ni kita kulea ngwata niyo te bandu ni ototwa na cha keli siasa ni sienda ibendo kete na besi ndo sito revolution siasa sia 2017 na 2013 sienda si tofauti muno na siasa sia 2022 siasa sia 2022 ni issue based nundu mwene mbi yawe baya no igwe niko ka kwiawa ninye mwana wenyu ngoni ikula chwiki na thelile oyu andu aya mebaya nthi mendo sisi ondu maisha mo makabenduka ona mwa kana maisha maibenduka na andu ane makenga na matiba andu asu matiba ni mesika na pure policies ni sibindwa ni sibindwa kesio na kou no medukisi Kalonzo na policy lo manengete makedukisi Raila na policy lo manengete lakini yuruto no ukie na policies different si promise ku change lifestyle ya andu na nyengewe moyo ilangethi kana mwaitu we musi pena factories pena business ito na kukonika kwa ya musi maisha maga mavendoke lakini kicha kwa asia twendo saubia siasa tuone mbai ya mukamba mundu itu ni wasumbika iteka tuteria tumande undu ba yandi kesio kitu kika benefit na mundu we ba yandi ula wa ba yandi ukera to notereka okay nikenda kwenda maendeleo. All right Bwana FM wethukizia atongo yi na wethukizia mwenendi na indi benendi makwansia umundi ndizo nengwe kyo ni mheshimiwa Maanzo kwewete kana ubalukite ngaleko ya wiper muno ndiko lokutengale ya wiper ona kuni wese na musia ise wonde ne wese kana nyindi baluka ngaleko yote ene na ndula wipo yuati peke ndo kama chapata na peke ndo mheshimiwa Maanzo aweta na nienda ene ndima mekindu chumeka ndima kesisi nesa edho wape mundu wa idea kula na kanengwa kula dira wetinga na nyandu azu ne meta au na kami oh yes you ulo tete zitwa zimu na mwabuli nundu isune kwa tene ni sindu siandike thitwe na ni nandike ballot paper etinga ila hapo kweli no etinga ne uzita wetinga wetinga eda izungwa nenzokolo no gotunduma twende iwe ati peke ndo kama chapa ta muntu aile kwika tafadhali yu ngendu jugwa nge utapia isu niyo strategy la munini wa musumbe mono tumete ati nienda kupikia umwene ndiwe we mwene nene nake tikwatianie ambiwe lakini peke ndo ngwenda okutabia na nikiu mheshimiwa kwenda ba ukasi ati twasie nitukwenda tume ngewani ya mbai twende ngewa ya issue based yes yani with mundu ni watabwa tuunje kondo akitumikena yupala mubango itu no unduzu pala uteka upathukanye na mbai ni bongwenda kutabia omundi nyeta analyst paili ati we mwene ndiuzu akaikia ikulu thithali pa mwene ndi munango ila uweza uthikwa paya makuweni no ili wazi ati mheshimiwa Maanzo andu mona no isioka uyu makuweni wazi mheshimiwa wange wita wakaluma wakundu kungi na ku andu mona nenda ukutabia neza andu bakaikia muno kila kinene ne mheshimiwa wala womese yes kwa policy onatwaenda siasa sia policy nundu anabaige ni itu kuna abakenya kitu kuna siasa sia policy ningi ndukwewa kaminda kwa asia hii bodo mama aya na age tinga hii azimio la umoja ndio kwa asia umoja Kenya moja na ngilitha ndatu aya kana moyo maisha economy 24 na free education kuma ati matina ke kuma tena ya economy bana kuma tena kwege mother wazi geta 24 economy you ona kauki ndu chuniki weta wa nenda kutabia nesa mwene ndoka ake kuli ati chuja wetwa nu na ni utabia nesa mwene ndi nuko thete kuiwa ena muwe monango kiwetetwe ni mundu wake nicho kuona ona kauni tukwenda withie ni twambatangje siasa na itu ambatangitie nundu ilo kuona mukamba athitikila kukoneanza luo kula 2013 na 2017 chuke gwia siasa Kenya ni ambatangite
noko na mwikuyu na mukale moza na chuki kweze saka nyalisi ambarite ukethia ni twaeka kwikala bamba ini lakini uwe ne onenda ukutapia uwe wa siasa na ati pape na ngilasi imwe na ni kwenda kana andu atano na ni kwenda kwoswa kuba ile kwikwata kila mundu aile kui andu azime atano akoka na andu ala mena pinza muno na mezi usemba makabule ngilasi na maizembia siasa sili nundu tethwa ti siasa yani uwai wa mali yu ndeta Kenya tu masia kila kita wa mbesa sio ndete companies ya kumbeni zimwe zita wa treasury na yu siye kalwambi bangiwe lelo wetwa western ye wetwa eastern ye wetwa central na wetya ethanu kambani aishimi wala mo kambani me manzo na mutula maile kuza me masalukiti muno mayasi lelo usuni lasima uthi ukambani ko ila tuweta ngwatanio ya mukamba tuwete ngwatanio withi ila mathi methi kindu kimwe kiunidi kukuzaniwa na bina mwingi nemo nga buma cia lelo no batengwe waila yo kambani silango no waila kuthio kambani na bendo bange waila kuthi yuko nipo tukwasi ati patoneka ngwatanio ila na muku yitwa ngwatanio ya mukamba pepa andu ona kauni tukwasia akamba ne meyetu na ni utabia neza akamba maina wo mono magirite kuwa mewe wo nundu yani makonwa ni maza kuiye ni makwata ni ene tinga mayathi wala maendete okay lakini ilo kuwa anjazia minukila point FM minukila ilo kuwa anjazia niwezi meyetu makewa ni makwata ni ene tinga ne ya mutu abala mwenda yupo indiesu ndelo tuma yupo india wazi ino ndelo tuma masya nimeome na mundu la wo kabisa maze mundu uzuti wo ninge we either ate water nyeta analyst na ilo mata byati mugamba ngina muthenola ukweza ukwatana utakwatene yo ni utabizia bana za mugamba utakwatene ukaenda ukethia omeme ningi ni ukulia ati kwatwa mbeba 2013 ndu yothayo na serikali ya seubwa ni mundu la we uru na mundu la Ruto na maze serikali ni kati na bate ngwe serikali ati la ni kati uru ane aoza kati Ruto oza kati Ruto oza serikali yake kati ana maziezi anaiti yao anaiti ya mutwa na ajalo na ndinda anaiti ya akipu meoka kwanza meoka niki nundu wenu usindie na ni masindie kwa nendo kutapia yukaula mwingi we pau ni lazima itheni yani ni lazima tuikulie tikapikiwa ata withie nitona kwa that serikali okay. Asante sana bwana FM na ndatu minukile naoneni wibano kana yani unena nyibano wa muthia kwanda tika mbotho mheshimiwa manzo mheshimiwa Ruto ainena na kameme kangi wakaitu tosiani wakoketwa Weru TV engale konda mukani yake ya Meru nuna kulilwe ni omwana ongi wetwa Martin Ngichunge weka ulona mosi kana ulona muthoketi ulama na nena cia imwe amukulia ewe Kalonzo sia kana mwenza wa Ruto imanda mwene kata nibo na amukule we ready kana no yumbaniti kuthukuma na mundu ta mheshimiwa Kalonzo na bigana kuzungia asia we no yumbaniti kuthukuma na mundu ona weva fande yetu ya Kenya mheshimiwa Manzo watu zioneni uzi wa mheshimiwa Ruto ni wona nyemozio ni wona nyewa na Kalonzo no athinga lekwesi na makakwati yani kana baidi ati muungamo wa mheshimiwa Ruto na chama chake ni kana chama chone kianu ni ajabe mwana na ngoja na endonu enda ulikana namo ubunje chama chaku uthikwo weweka na kiuni ngona nusi pau mheshimiwa Ruto enda utungandu ile binatai one party system na nene second juju ni cheke iwe biti muno ila tai katika nasa tibunje cia masion mheshimiwa Muthama tise uje chama kimwe kana hiyo ndatu like ODM na chama mela nundu serikali isauba na chama na nijo hewa tena chama kindubiwa yumbe na chani wa MCA na kina ndo asomu maro na utwika ma PS na ma CS penda bebe na monoko wa serikali na nijo kwa FM mayikuya obake imani etela nimeuzo chama jo no ile ota jamani jucho ndunyu bobu sendo ono ile Ruto ategwa nita na chama jucho akakwazia akatwa na chama kimwe nijo jene we jandu make yu atana kiuchake womwene ambito ngapana chama chake na enda ndo monde mandika jamani chake nundu chama njoke za serikali kondo na genda yu onda to issue no weta
no itoneka nikuja katika siasa bayo ndo tatoneka ende nomba kabwe ke masabu meani nundu mwameka naye mukateme wapo nundu siasa si utemani mwingi mwana okay na yindo na yike mena na nicho ndo kwazi ambaye ya mugamba ye kana na juno bi na ye kana na wo utebo na uno tindwe drake ndo kimwe o bala tukendwa wese dio ndate gamba ndo tinena na wasio mwe wethe ati negotiate ndo tukatwikane lazima tu negotiate nini sina saki okayoza president na running mate mbaisi ya Kenya ukwa mukalenjini anatuyo kibelani in the name of Moi naga uru atuwe mbino kuma yambe ndi azumbe kwa ni mundu unge kama mukalenjini kana mwiko na hoti asia binda yeno mpaka kibela chube central kino out of central Kenya na chube out of Rift Valley izo ngwaza Ruto azembete muno yuke kaninye Ruto na kana ne chumbe kaneza na we mino kile ngoja kani minyebu kaninye Ruto ndo neka ninda nambio support ya ndwangi na kenda mendungi yake bila baadaye lakini baadaye enda kuoza javina na niona kita asante twinene wa point yesu ya mheshimiwa Ruto na kunene yulwa Kalonzo na waze no kodhoje ndongo isio na ke Raila pia ile no kamba ni anaize ni waze ndo miwengethie Kalonzo nienda kwambia bukwa chama kitu cha UDA kana pati bandu tulete kana kiolea andu kuka chamani na nini sipio mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni muthoche na nini si kana ngoni ya utongoi wa UDA pio ni kwenda Kalonzo engaliko tui nundu kula zote na nukule itiana every vote counts kwa bati kula tutakwenda kwa ona sia Raila no tukwenda kwa kana asikana iniguo Kalonzo ni wailite kwitha tona kwitha neno nake okengaliko ya UDA manegotiate na nini sia kwa UDA no vote akwata chao yubu kwa kukwata chao ndisongia ebindane de nondo no siasa be ondo si ndoro na easy speak siasa be ondo si siasa be ondo si lina kwa uke unye endinenea lakini nengi nini siasa ni negotiation makoka niko iko kalandhi na makanena nya kingi ndona kwase ni chua nena chara ilela eko asia ni kwetumanitwa ni Kalonzo nyina asia kana kunena wawyo siasa ni ndwetelanga nya katumana no siasa kwitha mheshimiwa Manzo hata naye umba noni wa Raila na kwitha hata naye mundu no wa chama cha Wiper ni kuona ni anesaki kana Raila ndeba muna na mheshimiwa Kalonzo kuona ake kwaze no tumwengezi ti kuona kana mwe iswie na nene to kuma munukani atingethi ona tometo nundo ndatumwa ngethi ugethi ya Manzo ndana atumwa ko ne ngwasia ne kwasia kana ando asume parallel atendete imwe aya bana FM kwanda tuko yomwe twinene yulwa ake unakulia aheshimiwa no yulwa mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Ruto akiucha bwana Itinga na duka kukulio yukulio ngi yetu ne mosese yakana paimondo Kenya aonga mausumbi na akasinda sabale wambe ni kwati enene ya kumendi Kibaki president Kibaki kuma Kibaki nondo moja igekoselela president wambe etwa kiuna cho wekiona nikitona kwa apply na 2022 yue keibaza kwa apply lakini undu no kubenduka tega na ndubenduka undu no kubenduka lakini yulo kwewe asindu siku na wana science na kwa zindu kuna wazie bindelewe tuku sika zigondu sethiwe zile na sethiwe zile niki yumo edukizo zugu musia izo zugu aitie paimundu aitia kula ebinda yambe akapeta yuni kwa kwambe yake bake unigo yani ndo ndo ni jokulia unigo uwe mathangune na ni mwandike auro elizia mboba uwe mathangune na ni mwandike na ni wago yu ile ugo lakini ndonge wandika wa yu ngodo sunge kuli yu ni batona kuandikwa ndunge batona kuandikwa ndunge ateo nendo kutabia nesa ethwa undu ni withitwe wendete peke nutwita trajectory nuzia azia undu nzela watiye netha watiye nzezu paile kumela ke nutwita highly fundamental yani undu zubenduka weka uthi undu etha wendete na yu ni botwa etele ni batona kuka yu kindu cha muthembo su ikabendwa
kindu kitu na etha ningi munini wa Musumbi ndio gwetia binda yambe yes ukethia ni kitu no pendo eka mubeba lakini tuendete nondu yu historia ya ile ni X tuendete nondu historia ya ile of course juki ine so mini ndio tuika Musumbi tuendete na historia namba ya keli ngewezi uneya ainena na kituo kiu nithi dongi kwa ati mundu la Erastus atongoi yonthe alama Kenya na munini wa Musumbi ambaye kana ngwa ya gwetha no gweti Musumbi katika presidency yani Musumbi ula wendele yu ndena loza wa unena ati mu Kenya yote nza nicho kuwa akulu ati ukathukuma na ngania na ndena uzunge onge na nakuyo uzunge yotha umwe aila kwa sababu mundu ndathukuma nake na lo thukuma na ndu onthe indi ne yote utabisia baga na utabisia una ngewezu ndethathi thagwo isi tha nengo ya kukwia kana okay ide tendo tho jandu onthe lakini ndethathi thagwo nundu no unduzu ni mwandike kana mone mekwenda mulengo la we munini wa Musumbi wa kami waije kana ide tenda chama kimwe no yuka okay ndogana chama kingi na nona asiise mheshimiwa Martha Karua pepi ndonenie ochuma ke na aneni ngeweza kuwa mheshimiwa Manzo ibera ba asiati teikwenda usioka ila kwa chama kimwe nundu tusema thina ala maiko ndina manakana no ni kwete kuthiana ndeto izu ndina manakana ananena yulwa unduzu kamika itikana twenda kamiyo kamwe kana lakini munango niona aile gothanele kele bau ayazi apatoneka nitukwenda ciama ile citu cithitwe ciibo cikale ciibo tumine yu atongoi maundu ni maingi twizomi no monde nende yu okwame tuki mheshimiwa Manzo ndeto cia gucia muthia nthini wa kamera ino nena na mukamba tuminukilitie na yolo nena nyawa muthenyani wa umundi bala tunena na cia yolo ana Kalonzo no next president kana niwe kana ni kingmaker kana cia kana mbemba ya mukamba ndikakwengo na tia ingi muno na andu mengwatanio niguo mameacia bina manai kana bina wonu wa kugira ndo na ukulia mbaya ya mukamba mbe tuende kwenda twingwatanio tuikamenane ona tizikala thingi tisie wala tuende tena nengi nyeta mundu netelete muno wa mujulo kuma katika oka kupikia bau ini sine saki mipango ya katika oka ya thimone ngai nundu mundu loka asumbe kanthino ona twanena ba ngai niwe wise na be ulonyivite kwa kitumi cha andu ma Kenya no zini we sumbika na endone batoneka twenda twikindu kimwe na oka ya mwakile kwa mwa na ya dikaje kula undu andu arangi mekwite kula nini sio twende tuibika mwa iwambe kana wa keli ndi ya Kenya ni kwindwa yene cheni kila kibo na uwoki ondu FM waweta netelete Central Kenya ise uye chama na yoye ya mwa ithukumana asante na kubikia bau nini zindika thiki sumo nini zinito na manona mundu la memwe yu mheshimiwa Kalonzo ni welekelwe ni timu nene wa ngai na kasumbika nthino kwenda ni kwa ngai asante mheshimiwa mheshimiwa Mbaloga ndeni wa kamera eno ni kwaje kulelewa kulia ni kana mheshimiwa Kalonzo ni kwitha evo kwa presidency kana kingmaker nyeneka masabu makwa ma siasa baini ndi mwene katikati wa cionthe nondo kwitha we kingmaker ni lazima with a solid following na waisia following yake ni shaken kila kingi chake leo no lack ni lazima with the winner instruments of power ailete the Musumbi already ukethia no tona ku influence succession na kiuno no lack ko na inde kila kingi ni kwitha wailete the utono control siasa utumite mbesa ku you factor si tatu nisio siailete the siena mundu nikenda wethie ni watu ka kingmaker na isisia ni ngona isula ko nyekela ndona kwasia ni kana utona kwitha ndimina ate kingmaker na ate ithabo masinda noni ama UKITE chini chongo na kwasia asante sana FM na kupa tumine musia isa ne mobeano ndo akwetha na itu masasu
nina utungia mubea muno undu wa kele Mutongo TV ni mubea undu wa gatatu enzangu ashimewa ni mubea undu wa kana mukamba wonthe balawi tafadhali pepa nungona na ngwenda kutapia mukamba ngo yake ndikese kuyuthethi uya katika undu tuanalyze ite siasa na tukasisia pe ibinde nene na pe namba nene muno etenezo banga ikaungama nawo kou mukamba ndakatele mwewe wale akuthiba ape wale oleze tingane witho wa kana wale kulika kamine witho wa pe ibinda yako iza kuamua undu longi tafadhali tumanthe ngwatanio na ni kwatia ni twithiro tuwero undu suba na ni ngwenda as well kuweta munango laini wa twithiro tuiweta ba na ni ngwenda atongo tafadhali laini uzuti uwete nundu yani niguo ubwata wina honesty the bantu okay tuzize laini wa atongo ima makanisa na twina atongo yanende mokamba makanisa matungianie mbai pandu bamwe nundu kurungiania mbai pandu bamwe nundu ucio mwizo be umbano wibaya na inetha ikule mweshimiwa be umbano wibaya wa mangavana unena yulwa kindu kumwe kwitwa climate change yani ndio manati nitukwenda kuosa topic hizo ningwenda heshimiwa ningwenda ukule kwa ndaya mweshimiwa Tamanzo la wimbunge na musakue na heshimiwa langi asakue yani masizio ndume orally Kenya twambiye kuelewa climate change ni chau na twaile kwikata ni kana Kenya kambia kuendea nesa nundu okay ngaiwe niwe wisi undu kuendeye lakini wona twi matuku meongweli nemwe na yindi twalika meongweli na eli mwaiwe 11 na Kenya bakube yonthe na bakube East Africa ndina ambua nitaile kuona pe pandu bena thina kuko undu uzu no ze okethia nitwambia kuonena nisi ati una ne kuma ngone nikana withe ntwa kwata solution asante na mubiano undu wa alam mena itu na matu kwata goko na matu kethia ngaya mwathime asante sana na indi ni muvya muno mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo mjumbe wa Kimbunge cha Makueni ni kaunti ya Makueni asante na indi bwana Fred Mbadha FM mtaalamu wa maondo mao teti na indi mheshimiwa James Mbaloka va walawe na meama kutikebela cha ujumbe thino Kimbunge cha Kibwezi West kaunti ya Makueni na wengi ngale kweno ya chama cha UDA ni muvya muno atongo inondo akuka muthenya ungi ni tukoma na tuko na siasa ende na kumwanda musese ni muvya we mwanya nondo akwelele kumbea siasa kumela tuambie nginya vauna indi ni vatu vikamuthia ni Twerastas Kethuku wa Nzomo kuma kwakwa ni kuendea kiyo cha kwa ilatiwa nesa.